O te whiwhia e o wholofa ma whaatalo whātu I lau mai moanga Samoa le rei vanga fo I o le whiawhi e na ua ono mila ma le afa minuti le o te ai daily to live wha le tautua wha ua lau Blue TV. Ai besi o le prokalami wha ua upe o le Tautai ia whiawhi o aso te itazi. Mai lava le songa fua se ia pa ia fo I le aso wharaile. Lima aso o le vai aso ia I le nei fo I amatanga o le nei tausanga lua whelua se furu mle wha. A ua tātou iai fo'i le taulau mea, ma le whaasifonga fo'i o le nei masina mua o le nei tausanga I le aso lusu ma le lima le nei o le masina o Januari. O le masina, tala malai, ia awa fo'i le sāfo lau ro tātou kutiruu, la singa fo'i ma tiuti o whaiva fo'i. Ia ai mai se fo'i o ngā luenga, ma le tātou whai ngā malanga ma le whaatua tua o le nei fo'i tausanga. Awa ua mawatu le nā tausanga, ia maona fo'i le lei, maona fo'i masei, o fiafianga, whaanoanoanga, o le soifuanga e lualuangia, wa ma mea na tutupu le la fo I tausanga. Ai o lona le lei, o le ua tātou savalia le nei tausanga fau, ea o mea sa tau whaale tonu o le la tausanga, e toe fotua iai maalama o aso fau, tātou te toe whaafauina me uma. Iyo wa fo ini vaenga sa whaamuru nei le tua le la tausanga, tātou te sa ili nisi whaamuru yanga siri atu. Wana ngai peo tala le tusi from glory to glory. Mai lea mamalu I lea mamalu I lea mamalu. Lono winga. E tātou te le tāanga tasi pe tau tasi e lava. I tūlanga o manuia sa tātou ai le tausanga o te nei. A wha pia sa se furu pasenge longo winga wakaku kau mo whai whaalua se furu pasenge. Me I kai se furu pasenge. Ia, ole nei e fiafi. Ia, swafa marumalo I Jesu Keriso lo tātou Mesia o le li whaola. O le tongiola o le na whaia o e maa umare la lulangi a toa. O te whaata lofa ma oua wholofa, o te whaatu lima duai. A fio maia matala mai o a ao, Samoa, I lau mai moanga, I le rei vaenga o le fiafi. Ia o nisi fo I o whai malanga mai, I le hatunu u ma le hatunu. Ia wa fo I le tau la tau I le ea, ma lo tau tau pe au mai, lo tau le fua mai, ma lo tau va ai tau mai ngatai. Ma lo le malanga manuia, si o tātou paturu o Samoa. Ma I lea tafa, tuli manu e wha o le nei la lulangi o walanga o le au nanga lau Blue TV. Ai mai se o le polokalame o le Tautai ai. Ia o le au nanga ua wha aso poloa ai le la lulangi atoa. O atunu malava e ola ai le au nanga le nei o le Facebook. Ma le YouTube. O atunu malava fo I le na o lea e mawhai o no lātou mai mo mai ma sila mai. A o tau mawhai atu fo I ia se tautua ta maiti o le ala taua. Ia o tamaiti fo I o whaanu ua hali I mawhau papa. Ei oi. Ai a le mau te isi ua sawe o le tonu mai pia. Ia, ma a fio anga malava malai o unu upele. Tau mawhai le tautua. A wa o e Samoa le atunu upele. Ia, o le atunu umamala. O le atunu utate wha me melo iai. Ei oi. O le atunu ue mita whamai o le mita mitanga o le Pasifika. A o le fatu o le Polinisia. Samoa o le atunu tofi e tara tautonga. A o tofi ngai tu mati e ai lo tātou tunu. Tala tofi Samoa. Melea, o te whata lofa, ma o fo lofa atuai, I a te oe Samoa le atunu pele le loto ma le nganga. Whasolo le tātou whata lofa atu au whaingaruega te tofi e le tua. I turi manu e wha o lo o tautau lo tō upenga wale ngā ruenga le tua, wale tō lo wina ma le folofulaina o le upo leola. O le upu o le whaoletanga, o le upu o le tala le lei ia Jesu Keriso, ma lo a fua ai la ua maua. Whaafite iantu le anga le lei o le tua, I lo o tau soifua tau tua, ma lo tau soifua au auna, whaafite iantu. Whaapito au ngā whalau wha ma lo, ma lau whaafitai, ia I whaafea ngai ngā to I ina. Le lau wau sina po le au singia, vo I e lau mātutua. E whaalupe nisio e kāle sio to I ina, to ina ti akono ia o umalava singia ia senior pastors o le ale taulanginga ma le whaalupenga e whaalangi ei o e lau e kalesia se i o mai lava I whaife au whato a tausi nuu ma tausi e kalesia wha malo le tautua malo le tatalo malo ana popongi malo le tauta talasa eio e ei taimi e pia vai aku ngapi ua kifa le au roku ua kaule fia. E ei taimi ai o le pelu e whaatau mai o nei tū.
Iyo, ole upu le nā le tua. Mai o le peru e whakau mai, a misi o ile aruruma ai koe la vea i le soro muri mai. O, ka o ka e ka fio lai. A o le tu mau. A o le kala ngā re kusi. A o le tu mau. E whaai a ina. O le whaataua la le nā. Ia mō tātou fo i e fia fia. Ia le tātou te au auna. I lalo le whawhiangainga, ma le whawhiangainga, ma le whawhiangainga. Whamalo fo i le whaingo fia. Iyo e, awa o le taimi e awa o le upu, o le taimi e awa i le upu, o le taimi fo i e whaatonu le upu, o le taimi e whapoto ai tātou. Mai awa o ngā umai o le upu. O le mea lau alunga ia ke au. E oro lau whatalo i whawhiangainga, o lo fia fia whaingai o ka mai whasoai. Mai vaenga umai le ta ue le tusipa ia fo mai o tusipa ia umalava e mai le fionga le tua. E au ngā fo ia o ai e whapoto e whaatonu e whapoto. Mai mea mala ia e ka ua. O le aunga uma ina ia o tātou popoto. Wisdom. Ai wha mai, pe aho o ngei la le poko ia oi. Ioi, ma ua malia ia ke oe le aka mai. O ngā whamaila kala ale poto Solomona. Ona whaafeao lea o oe le poko. Ai le maanga ia. So lea o le sika ngakari e kaua o ia kuroi le lau ngā e kuru ngā le akoa. Ai wa ai le whainga o kalos veife au. E kaua o ia tuloa. Ai wa ai le kuru ngā ru kau ai maa soro mai wa mai. Oh, lea ngai su e ai lantou mea. Lea ka o kai. Ai a waku ngere ko ai ngā lau ngā fui le fa mai. Ia e se lo tau le lei. Ia ngā le lei atu e lua tua oi. O tau ni tangata le lei fa atua tuaina. O e o si tangata fa manu ia. Ava aila ia ile. O re kalia ngofi. Ai a whaiaku. Ai a ono le pato le akare kaua. Ai a ono inga fa apea mainai fa afea ngainga. Tu ule pepelo. Tu ule ola fa aforinga. Tu ule tua ifuaina. Tu ule whaititala. Ova re whaikakala. Ioi, ai wa aile ka a milo i kua whamai. Mea la lea leo ke whai aku aile. Mea lea le mora whaife au. Ai la unga mai fuare kingo. La o la. A o whea a la unga iai. A o whea a la unga ngai whaife au. O la o whaso le leile a fso ni fo i so se whawhea ngai ngā. Ioi. O le mea le hila kau para a ai ngai whaife au. La tau whewhewhe ngai whaife au. La pei ka kou o le ngā. Ioi. La pei tātou o le ngā. O le si whaife au makua mosu ai whaise kālai ke o upset. Ke o upset le skanga kare koe roku. Le mawele numero al mata whale lea. A o ai la ri i anga raunga i ngai whaife au. A whai ngofo. A o ai ala, o ai asasa i aire pure la ama. Asasa i ngofo. Ioi. Na ala unga. Ia wala ngā tala fwele nā li tusi. E mwhai lava ona o whai ato sa uanga ngā le rifao. E mwhai akua ngā o whai akui maa ia ala langa mai pia whapea. Uo kou le ala langa e whele vi inga o le li. Ai o tātou. E laku lo le laualunga o mea fui le peioli. La esa langi, la esa lalo le peor ke unga o pa au ke fui le ngā le trim, o sa o ngai ngā le upu. La e trim fui ngā le lau. Ai ngai va aila i aile fia fia. Aleluia! Ioi. Ai ngā o ngā koe kaki ma i aore sui ma ore ki ara fai fia au koe oso ko more mea kongi le lima tu urunga oi. Ku ure lima kango vale. Tu urunga ku oso. Ku uru wha mawalunga. Ko uru loko leanga. Ai va aile koe ngau i la lo le urua mai. E aile ka ngaka wongo fufo i ka uru whaifia. A o le upu wha mamafa i le tātou wha atalofa. A o le e tū mau. A o le e tū mau. O le wha mamafanga. O wike maru e rue. A o le e tū mau. E oe. E wha e aina. Ne ngā. Ia, mata alo whane nā mō tātou whio i o re tara le leim. Ia, me se fo, ia, aua fo ingai alo lau launga. Ioi. Aua o lea, kasi lea mea ia kili ai. O ngā soli fo i ele e kālesi, o puta utino ma le uputu sao.
tasi le vaenga uma ai ua le control mai luma ua le sau luma le message a ua la kuikua controlling o le mea ua tau fefe ua tau popole ua tau ne le faife au e ave sao a mea ngofo mai ka ngaka o fōringa pe o taika e ku mai lunga si faife au e mese la ngai faifa fia ngai nga fōvu i e kongo fio anga mai ka le sia le ua suia e tu mai lunga le faife au o le a sa mala mai langa na unga mua ai va ai mai sila mai se o ka ngaka so le fa pe faife au we vai ngo sa vali ngei mai ko kongo di e of papa ya le ia kua e u mai tu o ka ngaka ia of papa ale wo vai ku ruma so le pingi kaika pingi ri yonga ri ia on tu la aku so fe au ku fa ko a ko fu ko sa vali ma ko la ma mai le sa le si no ma ku la ma mai backline la ma backline na la sa vali ku ar fe au ma ki rok o ka I am flying without wings. E sau fa ia au faisuki a wale loa ku le pule la ale meo le pulo a o ke fai aku o meo au ke ngai rumo pulo o farku taka lau tele la ala amali e ku ro mar fe fa per fe isa o ka se manga ia ai pe tai fa pe I le langi ina sa vali ro mar fe au ruma la sa ngi launga a wa ke wa te I le faife au e whaasanga mai roi runga le pure la. Ai kiro mai. Hui. O tangata ne ye ua tu papatua e ofu papa e masuki ma fai sei ma fai pulu. Ai whaasanganga mai ngai numa. Oh. Wai maka. Sui ankoa I ngare makua. Kusa ore makua lenga sausi faife au. Ole matua lenga sausi faife au sau samala. E whakakau re mole whela ula waikala. Ko sa makua nga. Ai kepa mai. Ai kepa mai whewhi au I ruma. Maka yori. Ore kiro. O au mai ma. A la whau la tau ma lau ngutu. Ua sao whawha yang. Sui a koa. Sui a koa. Mare makua e whewhi au. Ole matua le a sole nei. Ia tātou whialo lo whai. Sui a ko. Ore matua. Ia lo whai le lu tua oi. Sui, ai le ole mea nganga sau mai. Ma fua I sea. Wo o si whai au suru wa kaudi li ai pupula ka. Ka o ka Yesu. Ia. A talo whantu le nei vanga o la fiafi. Ia I lantou umala volo fiafia whai mere o le pupula. Tasi le anga nuu tali māloa Samoa. O le anga ngungi, e le se mea whakeri sianga o le mele. Le anga tau nuu mai a papalangi, pe tau nuu mai tangata papa e po missionary. Wa leva o na tātou whiola ma soifua, e le anga nuu kari māloa lea o lea, lau fufonga fiafia. Iyo. O inga e afua I tātou upu. E afua I kaku karafungani, e mulinga ngioli ngifoli. Se e mulinga fo ingi au kāpenga ngai o fōringa. Ya whasa moa lana. Al mela le o kumai runga e vai menga. Makua e whai oro ka pala ai. E whai o fōringa e ngā loile makua. Ai whai o so I moro ka kau maka whiwhi o lai au. O lai au kia e pika ki kauriri a. Ka violai, ka whiwhi. Na ole o tātou whatalo. Tātalo whātu ati o tō umalawa. O tātou ainga. Wo ma paanga mai ale Blue TV. O I lantou te muli taina. Pe lantou te tau muli. Ea, I taimi umai lai vai ma. A watu waile tau tuamala unanga le Blue TV. Mole toi foi malo whaanga o le pulenga le fionga ia fui mono. Anai, matena nai. Ea, ma le whaletua ia Sahara. Ia, mo utu malawa mbese vor pulenga le tātou Blue TV. Whaaftai tele, tau te like, tau te love, tau te share fo ele tātou porkalame. Ia, whaaftai atu whaapitoa ia I lātou o lo o tusi mai ia tau feedbacks. Po o nai atou tua lalo, o nai atou whaamanuyanga, o lātou whaamalo si au, o vaenga umalawa. E le iso utaimi atoa e tau
faitau ai fo ile I luma publicly. But to be honest, o te faitau ma lava le tele o atou saunoanga. O isi ka ngaka, ala, o langi parkalafa. E ka ke whaikau mai, Ai whaafitai atu, a vea ia le nei taimi o le programe, o te whaafitai atu ai. Whaafia ngainga o lo tusi mai, ia, o to uma lava, o isi e kusi mai Samoa. E whaatu ala utala lea, ia, e le whaititia lo o nganga whaafitai I latou o lo tusi mai. Ai mai se ia savai, o isi mai, ia, le maute I satu ia tua. Ia, o isi mai, o mātou le maute vai usu. Ia, ia o nisi o le maute mafuta atu I vai tele. O le maute mafuta atu ia sau. O le la langa mako. Whapenga umai stangata. E meli mai ma whaafitai mai. Whaafitai tele lava. Mole to olo whaanga ia te auto lava. O le whare o ti uru o sia uso ia whainga iyo e. Kasi lea whare o ki uru e pum whapa o a iale tātou por kalame te tonu. Iyo inga, i e pia. Iyo e. Mole to ele wha malo ma le whaafitai tele. Sau warka miki mai sa kaua sau whare o ki uru inga i a pia. O leo nge e ngai whare o ki uru o lau kama po pia. Po tamaringi. Whaatalo whaatu ai. Ngā lai ke le inga whaakere kala ila ukama o se yuli lea foto nu uloa Victor Elisala. Whaatalo whaatu e sunga le li whaasala lau. Ya me se whole tātou whare o ti uru le na. Ia, mafuta mai onisi lava foi. Ia e vai lava I tonu o la tu ta vale, ma mafuta mai. Fatalo fatu si uso le mafuta mai isala elu. Sunga ya sao, ma sione fore tua. Ia e fa mai e lata la tou le vaenga le ta o Jordan. E mafuta mai ai o lo o a mai e foi nei tatu update. Ia, ma tūlanga fa pena. A o fa nga solo la tatu wa, fatalo fa ma tatu wa. E il tatu fatanonga tal lima. E il tatu fatanonga tal lima. Ai o te manao. Se ika ko mua ya si na tato atu tato malolonga a foi mai. Se ika ko asia le vaenga le no mai tau mai ya ur fono. Le fontanga de pale meni. Ka ko mua ye. Ai le tato malo fa alorngia. Ile tau le lima. O le tato malo fa alorngia foi lea. O lea o le ai fio mai pesu mai. E fa mangingo a koa le tele o vaenga. Lea lau manu ia solo ai. Ai mai se lava le tūlanga le tato la kapi. O le tau le lima, o le ama wai le tātou so ta inga tu sao. Ia ili fionga po le sunga le whaia onga o le tātou te to fitu le Manu Samoa. Tu ina sao mai nai perfy au se talia. O ai mana tuofo, le aso tai au, le whanga solo le tamu sanga te to fitu. Ia au waifo le manatu. Ia se ta patu li le tā le fionga. Ia po le sunga le whaia onga le to wha, sunga tu Samau. Ile tāla o le lima, o le ama wai la le tātou so ta inga. Ai tātou atu mo le malolonga foi mai. So kanga koe whaakepa o ere ka mai ki ripi lea. O si vaenga le na peina whaate ia o mai le whaafonga maua. Ki loe o aia ki oe. Makua e ke ia le vaenga lea. Ai tatu mo le maralonga a foi mai. Wha au tatu pokrame. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. Te mero wati le ua awhatonu rawa rei tū le wha e le tautua wha awa walau Blue TV e mai sere proklame le tauta ia e le rei vaenga o le fiafi. Tātou wha ala wiloa nā me tātou company lango sua tātou sponsors. Ia wha awhita ia tu fo ia i la tau e tusai o le longo puia li i e ngata fo i lea o lātou wha ala wiloa. Ia ai tusai fo i o le lango suina o le tātou au nanga ma le tautua lau Blue TV. Foi mai le tātou wa porukalame wha malo atu inisi o le whato a maua le tātou live le nei vanga le fiafi, but tua foi o le nā foi ilungo le tātou YouTube channel, pe awha pia e ieri tangata i leisa na Facebook, awha pia foi o e ki whaale fia foi ari ke lo le maumanatu ma komeni ma tangata, haivona e whaonga ina foi le YouTube channel, ia e te mai mua mai ai ilunga o le porukalame le nei vanga o le afi. Ai au te lole wa esira fia vanga le no le te tau ma fa so atuai e tali el tatu so te inga male fa urulungo tatu au te to fitu ai o le wo tango ta penga se o to sirsila ai ina ua fela fola fo ina ua tatu ua fela fola fo I fo ia fina ngalo ila to le parliament o le taimila o forsanga le faipule foleta sa fela talua le fionga li ngom tua ya ale mena ale le sa i fesiling ye manga ye fa mai ke ale fesili le vaenga fesili le mata up le langa lo mar mata up le winga ile tamala vale tu lole le alo fasino matua mo po ya fa savalu mar io ainga ya aya fo ilo lan lo nai tu fa fasto uta ya wa fo ile ainga sa tuala ya male afio fo yo le fascina ya nga tailor sur mapu tu ya ana ya tausi pui ele farfitu ya tamba fo ilo na tu fo ile fio ngo fenga wala inga sanga fale ai ya fata ma lolo e tele tu fe tu ole tali ya tu au ole la sa fisi ringi ya nga lela i to no le parliament now la ko fa e mo kurva nga le ko si kasi mai ava pe ole na misi te oil phone tanga taya ale utango to fo ine le tu fa tasi ia le whaafisili e le ingoa matua. Mara kali la lenga kali eila fionga ni mingiskao leo. Ia eme se fo ima vaenga na taulanga la ngai, fo ima se whena ngā lo le fionga ni minister whaatoanga. O ia o se tasi o suafa po o minister. O lea lava i tua ia maa afialo na suafa. I le mata upu lava le nei. Ai toi sila mai ai. Leo o to pia i 5 minuti o le tātou kilipilia. Ona, toi wha au le tātou wha so ne vanga le fiafi. E umi ngam ka ia sei so le on ta upua le keisla oi ia le wa o ta to le ke si dia tu le minsta o maliul tangata o fai so nga le o ia ila to o masalumia o ia ila to o molima what is the hold up o la me fe mai le lava molima o jurisdiction ngal ko na me ole o ta tum ta upul fa sino wala va o ele tu no le la fai mai fon tanga ma lo ta pulenga nei e be vesil ka ko ngimba we should put this issue to rest lo fianga minsta leo lo fianga le fonftalai o mai an fai unga tanga lo leo illa to so ngana so atol ta pul le to no unga so ngana leo illa to mai il tu la fon lo ta ia leo male tulanga foi pe a tapena le foi se famsinonga ele tau unga le ele langoina ma le famtalanga le famaudia le famtalanga na watu e fai ese molianga e fasanga ie umana ta uswa fai ile mta punne o le fai unga na le o le e fai lo tu lo fiong ele fa pe il tu la fono ta yen le ngalo le tu la fono ho le official lo isi ele fa pe lo sautang ona tau na ave le lo tangi o le famsino e ta tau na watu le mau a no ai lautang le men tu puya le ngata la ile e ye fo ia e si moli mau e fa nga ina e lango ile tangi le ave o le famsino ma o so nga ia le sa fa le ngata ile lo ino fam talanga umana batu ana su e pe ia nisi mau
e lango ai le whai o se molianga i se tangata tō tasi po o e na fia uma. O le tūlanga le mai tau lau fionga man whara te. Mautalia fo i lo ma fo le ngata i whamsinonga, o isi whamsinonga ia le ngaruanga le loi, o lai whaatino le iala le tūlafonu. Lau whai unga le mtanga luanga. E le lava moli mau, whaatino e lato ngā luanga masani. Le tūlanga e tauna au sia i ala tōsu esuenga, o na avele o molianga. A whapela e eise tūlanga e le tali tonu inga pe le tina ngalo le tangata lea te whalitangi e le talia le afo i le. Le whai unga o whai leo leo. Lai ele manoa lau e atau, alu e avela mta upu i o le pamsinonga. Pai lau private prosecution. E le ngata ile, a whapea fo i o lau tali tonunga, e eise au wala le whamaoni, le ala le tūla fono uia leo wa le avela mta upu pamsinonga. Su mta ngolonga leo. O le tūlanga na e tauna o na tausia le tūla fono. A lau umana e whai unga mtanga luanga. Lau te le aveina, ia le mta upu le so sisi na ta ua mta upu le. O nei le ini mau anoa e langolango nai. O le whai unga mtanga luanga leo le. O uma ona whai. A whapela e ini si e le whiwhia whai unga le. Alu e avela o e mta upu le whamsinonga. A leo le na. Alu e su mtanga na mga leo leo. Nta tō i loa lai. Pesa o pese fai unga leo leo. Al fai unga leo leo ia la tūk tali tunu. O lai sa vali nunga tū la funu. E ta ia ngā luanga le. Tanga luanga leo leo. Ma e fia fia tufoi se whamtalanga tūlanga le. O le sa i lia o le mea moni iala o tū la funu. I whātau tō. E fai o le whamsinonga. E le fai ai tua inga e whasanga ni tanga luanga leo leo. Ma mea sau tōnu o social media. E pepelo leo leo, kuruku leo leo. O le manatu ana o tangata ia. Ai a whapea tau te fia o so engal mea mo. Nā o whamtalanga whātau tō ina, e tofo ina i tō no whamsinonga. E umana whailau whamtalanga. O na silingia le si tō whamsinonga, pa whapea se loi. E silingia lau whamtalanga le na, le whailuma whamsinonga. Whātau tō, i le moni ma whamahau. Pau le nā le mea mo, le moni ma whamahau ni tō inga le. Au se tūlanga fo ileo le mana ia wha tūla fono o tō inga le sau social media. E se. Ele o ana na tūla fono. Ala tūla fono. O le whalpa ele tau te whaasanga e tui hitu. Ma lau whai unga le almutanga lunga leo leo. Ia uen mi sta leo leo. Te langa loinga lato whai unga. I lato whatinoina o ala tūla fono. Ma sue enga. I leo ieni mau anoa e mawhai e lato. I lato tiu te whai leo leo. I whai unga sue enga uma. Ele wha pita sue enga tasi. Ele o lava. E avel whamsino. Ma o tiu te leo leo. A le tai tonu le lang oina. Ave whamsinonga. Ave le whamsinonga. Pete ala whailauta. Ma whalau te ala whionga lista. Ia. Nofo lava ma le mai tau ona lewa la nganta upu ma le ale nei. Le whaingo fie foi lango le ai folo le ono me ia nal. Tua inga tu ngā. Au te musu e pua ina I vao, ai ria ina I ala se whee a iolo manatu mal sao noanga an ministau leo leo. Mai ala eise teimi ir ka peneta ona wha manino le alanga le whato a manino I nei parmen. E le whaingo fie le tua ina o a umava ele, o maa ua na mali waltama lea. E whaingo fie langa le tua ia leanga. Tua ia mai whea. Sao noanga lai tuon mat. Lea lai tau mo whai nei fo mta upu nei. Ai whaafonga mai le tunu. O a whea la. O a whea ma ue tali on men nei. A whai lava lai whai mai leo. E whaava vau e le aini mori mau mo maututu. O ai la toso el tua ingo mato. O ai. Toso pe le oti. Maliu va ele a fa fena fai. Amul mole. Tu ngā me ia. Ai wo manatu langa lewali ina. Pua ina I vao. Tu inga leanga nei mai. E fa tari la inga. O afea. O afea la fai ai. E foi fa tari nta pu lo e siri. Le se tari. Na ufianga fa mftelai wo manatu e. Tula yatu. Langa tu ngā tua inga leu sala lau le lalo langa. Aftai. Leo lo. Le ma fai no ai. A fa pela le wala le private prosecution. A tatu wola fai. Ai.
Tata ola fai po fe fa mo di mo di mau na batu. Ya follow le ono mele at. Mele ngang fa lo lang leta po isa mo. I tua inga le anga na fai mai. Ya. Dai ma se me o fai. Fa mal. Attempt to murder la le pu na fai. Tau pula tanga te mai fasioti. Ya, wa Tau fai. fianga fong te lai fa maru duat. Mali lo. Fa fonga le tunu. Den sta ya. Ia, ole whae monga le nā, ole tama I vaenga lea, ole tama I palo lea na tupu te tonu ole pāle mene. Mai le tele la voisi o mata upu ngalu ha. O manatu, sei toi wha te pātu lava. Lea ngai paure ore kaimi le, ua kwa kako koe whaalongo kuai I se tali ole mata upu lea. Talo maina na loma le saunoanga le sui pāle mia. Lea na whaalaua I tele, ma whaapea mai. O lea ole a kuaku se faukua I se faukua ngā le loia sili. Inga ia au wakungi leo leo su e mai fafu. E whakau kaia na maka upu lea. Mua. Lea nga ole mata upu lea. O lea Afi ai mangisi o leo si ngia e alai le mori mau. Lua. O lea na manino lava. Le whaase e tua angalu ese o lea fionga le minista o leo. Ma le mata upu lea. Onga. E ilo na sootanga whaale toto. Conflict of interest. E ilo na sootanga tautino. I le o loo tua ia. Tō whaia le ala I le pule rimoni a Afi. Whawhaingo fia le whamakalanga ia. E a inga mawhaualo. Yes. O totonua o le palemene na diklea ai I la uangi e ko alua. Paya inga wakuanga yaku sa overtua fo ilunga la proklami. Na tutu lava ila ua ilunga saunga mai le ala I mea ma a inga sa mai ai ma se uso ya faualo. Iyo a inga leila uri ia. Le ngai kakaunga mai yo ma mangingo. Ole mai le kele la o saunoanga ma matulanga umai anga saunga ai makari le mingiska. E ia ile vaenga o te fia vatua au te le loi so fina ngalo Samoa la vatua de temine nei ai mai tau mai. Po ia se leanga sa ia ni sa o fisiringia. Ai le ifaya le tatou proklame le nei. Ai no lato io ina le manatu leo le au faso aduai. O le fisili lo mavofau. Ai se awa kali ai fau alo ko kongo le pale mengi. Ai se awa ia tali ai le mata upulea. A o leanga mangingo le lei au lape male au wivinga ku inga mai ka pingeka. Fa me ese o ele ko yai o le maka upulea. Me I ese oi. A o vaenga uma o laika o kore sui pāle mia o lenga me I mai kuala pongi whasio. Mō le case lava lea. Lono winga o lau whaamatalanga. A whai e kakaunga whesiri le ingoa makua ia ale le maka upu lea. O le tali e sa te tauna tū la I lunga le fionga le mingiska o leo ma whaapea ifo. Lau o fionga le sui mamalu. E le mawhai o na o tala no atu le case lea. Ona o lea le itu. E iai lo so kanga whaare kaka whaare koko whaare iwi whaare pau whaare ango wakul whafonga le turu. E iai lo so tanga I le o lo o tua ia po o masano mia. Lua. Ua manino lava. Le ave ese mai o hau mare keisi lea. Ngā wai lua umai Samoa lai pe pese koea unka meiki whako awhanga ngau mai. Lai mala malama I le vaenga lea. O le mea la lea. E le mawhai ai ona o tali atu whaalaua I tele. Leanga o lea ka oko ale loma. What do you think? E sa ola ukala le whaiak. Whamaka sa ka kaunga le kali le fionga le mingiska. Leanga o lea la ua ngofo la ia fight decision. Ale decision lea. Now let me say this. With much respect to le fionga le mingiska. O tau mana tua mai foi oko. Nga paua leo le mingiska. E lo ia. Koe whamasingu. O ko mo mai. Na paua leo le mingiska. E lo ia pe sa lo ia. Ko e sa whaamasingo. O le fesili la leo fesili lo mafofau. Whaamaka o le fesea I o pulo ui e whai. Whaamata la ua fionga le mingiska o le ua pua inga pe o nga sa ungoa la auri. E peia o le ua pua inga mai I le ala ua se le pulo le ua e sa ungoa mai. Peia le ua e sa ungoa whaamasingo. Wa tato va ai le fese ya yo mea. E pe ya la ususunga ua e sa ungoa fa masingo. Lenga sa fa masingo. Ai ua ngalo I la ususunga po la ua fionga
o le mingiska. Lenga paua lea, e ma eu fo le kausingi o le mingiska, o mai kulanga mawalunga ia, loia, sa avea ma whaamasino, o le whaamasinonga o Samoa, mawalunga Samoa. Lea ua koe pale mai e veo se mingiska. Whaamaka o sa ora pūlo le sa e kadi e kongo pan meni. Just a question. Lenga ia ira kala kusipa ia ke kingo ya e sau ai ke leo ia Yakopo. I'm just saying. Lenga ilo mato taritonunga. O le foi ri mau ke muri ka ima ko wi e kula fongo ma mato mai tau ngalu e pe o le tala ya sale muri anga. O le mau ke mai ka waku. O le aso anga fa aku mai ai le lafo masau ngoa le sui pa le mia le fionga ya kuala fa mausili pongi fasio. Masau noa ma fa pe mai. O le mata upu lea. O le ale koe pai ai leo leo, vai le mangingo ia. E le koe pai ai leo leo su enga o maka upu lea. Wai, le la kongi le loia siri, e a mai se fautuanga, inga ia avakungi leo leo sa iri. Mai fafo. Lua, e le koe la vea o e faualo, opu kusa o opu fa whaingo fianga ngana lu karango kwai. Lua, o le a mei ese la fionga ni mingi ska, mane maka upu lava ngei. E le ko yei sau a ku se siku e le ko yei se maro si anga o e to tala noa ile mata upulea wai le anga o lo uso le mo le yo o lo kei ta ko ri upo va ngana fa fa ngofie o lo uso o lo kei le masaro mia a le ala o fesili le ngoa makua ko kongo le pare menge le anga o kama ye makukua kere por kiki e makukua por kiki ale wale vanga por kiki ale le ala o fesili ale ai kari lor mingiska. Fa makai le wo overreact. Ai sare ka kaunga e kari al fisili le. What do you think? Samoa. Ona sa ufa fonga mo Samoa. Sale ta tauna talia ele fionga mingiska ya fa walo. Why? A le anga fai mai le malo ele ko yai o case le. So now you've answered. Le wa po mai fa for me ngai lo finga ngalo. Ai sa unga fa fo. It sounded like a judge. It sounded like a famasingo. Fafonga foi la litali e toala Bonifacio. Langa ole la wa uma woru ngala lo le esia ko maka up. Ale fa ko a ko fo ile le ya e ma fo nga ya ko la Bonifacio o le sui pa mia. Ma fa pe foi ai wa umar maro longa ma fa pe for le sui pa mia. Wait a minute. Sa ka me ki pa langi ngane le. Wait a minute. Ele se maka upu fa pa le mengi. Ele se maka upu fo ya mingi ska. Ole maka upo ka peneta malelo ya sili. Now, let's have a listen. Lela ko ngar sa nga akwala pung fasio. Lengo kile fa kuangi kala nga nga fa ku fa penga. Matua o fo lo ko nga meren ku ponga lela. Fa fonga fa ila kali leng ko leng sa ngo lo kwala pung fasio ke ngor va nga le ina umale le lunch. Ja, fa lo ina fa style nei tula lo fionga le so foi male. Ma do le taiao o umana Fatino ina o mo fo sina fa silinga malo sia wale fa o wido tato mata upu fa tala fa de fo ile malo le parlemene le nei taiao ono le mai tau atu la o fionga wa tato se ese mal mata upu le sa tala noina ai le fa ile tato malo longa le fo e sa no menino ia wa mai ale na mata upu o la tato se ese mai le na mata upu ai manato no le to e tu lai mai le fionga bin star ia popolenga lava lau fionga ono le mata upu. Ia leo se mata upu wha pāle mene. O le mata upu pēr na tāu ai le sauno ai le fionga le mista leo. Ia o le mata upu o le mata ngaluenga leo. Ia o le mata upu o i tono le kāpeneta le teminei. Lea tāu sanga tuai lau fionga i le whonwhetalai. Tātou whatatia le nei mata upu. Ia ua foi nei tuai la ngā mei se sui. O lea ole anga i atu iai le kāpeneta. Ia wā foi le whaua wina o le wha talano ina nei mata upu. Ia alo whaua upea susu e ngā leo o le tola ia tu leo mat whaalo alo e lau whionga nei tai au ma manu le pāna mene. Alo whaatai sa noe lau whionga le sui pāna mia. Ko whafonga le vanga leo. O tau whafonga mai la Samoa. O tau whafonga mai la hele wala lea i le confusion ala wari ia ku lou au la ko fifa mingiska. O tau whafonga mai. Ale fa ko akiriki le ia fa to a to realize le fionga le sui pale mia. So le
e se le mele a mai le maka upu, e le se maka upu wha apale menge. No. No way, Jose. Le ai. O le maka upu lea i le makanga ruenga o leo. O le mata upu o lawe le kapeneta. Yes. O le maka upu lawe le kapengeka. E le ai se maka upu whaapea la avaku foi o le pare menge loke mai ei wha o le pare menge. Le angai au ware ka ngaka i langa i ku. O kako maua mai foi le mea lea. E le mawhainga avaku maka upu lea loke wha pare menge. Le angai kuku wale HRPP mo le HRPP. Kuku le fast mo le fast. Au le ainga i longa ainga. Au le uso i longa uso. Au le kausonga i longa kausonga. O le mea nga. Matua se isingi, that's my own take. O ia lau kala. O lau take le ngā. Makua se isingi. Ai le i whapeanga se le wha mai kia ale. No. Whawhekai le ingoa makua. Le anga mō porokiki a kama makua. Io e. O porokiki langa e iei le right o whaipule. E fesili ei maka upulau kele langa o langa whatara noa me ta upulau tele. So they have every right e fesili ei. Ai o le ki mare kakala mare ka ofi. Laengo ngofo maka ngaka ia whamai e mala malama. O ala o kula fongo le kou ke saungoa mai ei matuatou mala malama i ala o tula fono. Ia. O ai la lea e follow i ala o kula fongo, o ai le soria ala o kula fongo, o ai le overwritinga, o ai le muri ka i ala o kula fongo. Po ole mea ea o le ala amako popoko aku mako elengi mako kusi kofinga wha kula fongo, elengi mako qualifications. A le nei mau ke mai kaua akua, a o ngeila a koe confuse a o kou ia kou kula fongo. Yes. O le mea ngā le kupu. O le mangingo ma le mala malama. O le saungoanga ring. Now, o le fesiri la. O ai o kou e malosi. Ia kako karangoa ia la whapenga. O ai la o atou susunga ngai malosi. E malosi se whai unga se mingiska, pe malosi se whai unga al kapengeka. O feo mea ngai e malosi. Leanga pai the sounds of things. O le ua koe mei mea whaualo. Koe override le whai unga ngā vaku ele kapengeka. Ana ua koe mei mea ia koe whai unga. A o lea ngā ve ese. O le mea leo ke lea ling o whaiaku. O lea ngā ve ese. Lono winga na ngā se ngā o se mea nkou wha se ea mai lea kungu. E ka kaunga kari mai le mālo le mea lea. E ka kaulanga kari mai le mālo le mea lea. Leanga o leleu, ale sa o sa nganga le fionga o le tō whare ngā makua. Me sili la le ua longo, le ua lau longo le lalolangi. O lea la umawar kari o le mea lea. Lea re kari. Le ua koe kali er kangaka. Sa le tatau. Ona ai filo le mea lea. With due respect. Ioe. O le whaalo ia, ma le alofa e kumau. A o mea whaabengei, o le upumungi, a ka le whaia ka ikare mea sa. E ka ke koe ka vale ai lalo le pasi i le siaka ngaka ka ke inkofe whaakasi. Ia. O le winga ngā leo ke whea kuai, o le whesiri ke le la le ngā e mo mianga ki ria mai ka pengeka. O ai la o tau a fionga e marosi. E marosi sa koukala, pe puleare mingi sky whailonga loko. Ai ngoka whaalongolongo ngei o whaapea mai i oe. Ngoka whaalongolongo ngei a kousa ungoa e le ai sesi e sili lor ka pengeka. Yes. O whaalongolongo a. O whaalongolongo a ma ai whaafonga a koufela fuai wha mai e le ai sesi e sili ka pengeka. E o ai se pa tulou le fionga tamaitai parmia. I'm talking generally. Po le a fo i se finga ngalo au kasi o le palemia ai a malilie umar ka pengeka se me kasi ka ke whaalonga kunga o le finga ngalo ka pengeka o le purufanga i le arufia. O le ki ai le se ua. A fiela le ko inga o ai ko inga ka pengeka fa pengei o le whaakarikari aku le aku ngu. Nga kou sau ngoa mai ngei ma kou whai mai o leo le aka oko e se mai man mkanga ruenga o leo mka upurea. Kuaku le lo yesili moe po fe o moe lo yesili la kou ia. Eoi. Ale ua uma enga ai koe fo ia e mingiska o lea na ave ese male mata upulea. Ai kali mele mingiska fa mai ua leva o na uma na fai le fai unga leo. O ka o kai. O le ke le i o le vaenga.
ka ke fisilingi ai wa o fisili la ngu merkasi le la fatu lo tala o anga fea nga umai le sa ililinga leo o fisili la le ka ke fisilingi ai wa ma to wi fa fasala la o anga fea kongu le nga mai ai la sa ililinga leo wingan moni maule nga mai a ore isau se milunga la ula va tu ilunga o fa fasala la iyo nga mai a ai le isau se milunga i fa karangonga le pe nga mai a inga ua uma nga sau se milunga o fisiri nga lo ki fisiri ai la le vanga le wa le nga sau ngo mangingo la e ui sali ka kaun ka lia ni mingi skao leo ai ka ko wo ia nga sau ngo nga tato halu ia la i mele o ka o koila nga sau ngo e ui o le o toe tatalo mai le sui pale mia ma koe fa manga ku mai o le maka upu le se maka upu o le pale mingi koe foi o awangi koe karangoinga too late ua ria inga i leala o le mea sa kau o nga po ngai vau a ua ria inga i leala o le fesili la lela mau te fesili atua nei o le fesili ngu merakasi o le ale taimi tonu le sa fai ele fai unga lea ale matanga ruenga o leo e fa ale au ngā inga moli mau po o moli mau oni moli mau o le ale tonu le taimi lea o le kaimi ai le isau se milunga le i le media pe o le taimi ua maea o na sau se mi le media o le fisiri ngā le fia fisiri a wā a wha apea o le kaimi ngā whai ai ele isau se milunga o le media mai mau a koa la le mafua anga ngā fongo e ka pengeka ma koe kau whai wha akula nganga inga koe kau whai muni mudi ma whaatangaru e se fua la le fionga le mingi skamare case i le aso le fongo ka pengeka a o la ua already ni ua umanga whai le whai unga tau mo mele wingo la ukala ai a wha apea o lea o le whai o le suesu e ngā maru o le malo nga koe whai ngi suesu e ngā inga ua mahe ai o ngā sau se milunga i le media i ala leo whaasala lau inga ua mahe au ngā sau se mwhako a koe suesu e lo lea ma whai ngi ala kou whai unga o le fesiri la o leang ua tau leo sita ia le polo inga ale ka peneta e ta ofi tau te le to suesu e inga ai se avakungi leo mai fafu o le mahua i kele o le matua i tele ma le anono ai 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 sina vaenga o le kile ia umaka ko awili lia sa wanga le nga upu ya na sa no ia le fioka le mingiska ele lango inga leo moli mau in other words ele inga lesi leo ele kari kongu inga moli mau it sounded like ele o koe inga lesi leo so inga maka upu le fa pasi ai pea si akari alu ai pea fa pea ku au ia alu ai male makenga kau make malava au ngi ka ko kau laka so e po inga mali wai it sounded like langa upu moanga ele lango ina upu ngang sa ngo ye mingska ele lango inga ni makanga ruenga le so enga maka upu le ai fa makala anga ave ese maila le so fa le ala le puli fa amata nei anga ave ese maila wa e kasi ala ukala le e kasi ala suafa le ma fuwa inga nga le su el mele nga suafa le ala le puli o le upu mongi nga anga pa mai ele o se su ele o yai ale ngo le ala le puli ai wala vanga o la auli wala vanga o nga o vaile I'm telling you the truth e alu fa masingonga maka upula e alu fa masingonga yes iyo o ke langonga anga fa pe ele ai ngere suafa o ko fa le ala le pule maka upula ai nga ola auli ma vaele mangisi lava fo hisi fai pule e kofu fa masingo wale vankuku fa masingo ngale vanga es le angol mele tau confuse ele mea o le mele confuse ai o le mangingo yo le forsanga le mingiska o le fo mai e nga o le fa masingo nga o le fa le pa e nga ke fai le fai ungo se maka upu a o le lava ua ia saungo
E le kusa o la ua already make the decision. Ma kua I contradicta. E whaafewhia langa wha mai le whare pae pae. E whaafewhia nga kau kakana le whare pae pae. Pe a whai o le poroka le whare uliudi. E whaafewhia nga kakana le whare pae pae. Ma kau kala mai le whare pae pae. Pe a whaapea o le poroka le whare lang moanga. Ia. A whaapea o le ua whaile whai unga le whare lang moanga. E le ho o le whare pae pae. E mai mau fua la le kaimi e ave I fua e ka ua I fua le whare pae pae o se whale whai se whai unga. Ka ko whao ngai a whale. Ma fua I sea. Lea ngai peia o lea mau ai I le whale lang moanga mea lea mau le whare pae pae a. E peia sea ka ko amio. O le awa kope I le whare lang moanga. Mea umai e whai le whare pae pae. Ka ko whakarangoa inga ka ko ua ia whapenga. Ia. O le popolenga le ia I malata tau mai tau. Se tau atangia mai atu lou I saunoanga le fionga le minister leo leo. E atangia me ala I pūlou al pūlou lo I or kamaroa. E pei e fōringa mai ele o pūlou ale pūlou wha amingi skar kamaroa. Leanga ana pūlou le pūlou wha amingi skar. Le lau kanga whalau te le lau tala. Anga pūlou sao lona pūlou wha amingi skar. E nate toe a vea se avanoa. E toe su e ai le lead fōlea inga ua sau sea milunga le media. I have a feeling o lae min mailanga sau nganga wa already make le decision na leo leo. Le kaimirenga ku uaruarua, kaiminga ili sau sea milunga le media. Okay, karikongo ole tūle na lai sau ngoma mai. Kaimire sau sea le media. Ona la o lae tū maualo na pūlo whaalo ia. E a fuai ona ia tilo lava ia la o le tūla fono. Maa la o le tūla fono. Le ngai sau ngoa I kongo le pale menge fa mai. O lae muri ta ia la o le tūla fono. Ai o ke la longa anga ua kui longa pūlo sa o whaamingiska. Ua whaapea because he has every right. He has the ministerial authority and power. E koe revisit ai de keislia. Ma koe sui ngisi la ko ke suesu inga. He has that. Yes. He's got that. Ai leanga a whaia ku maualanga ia kiro whaalo ia. E ka maua ia la, e ka maua ia. E ka maua ia langa fo ilanga laua ala tua o lai mai le briefing whaalo ia. O le awala le lenga rure mako enko, o le awala le lenga rure mako koe kamia nga I, mako kolosia nga I, sirisira lo marisunga mingska o ia o le lo ia. Okay. Da ua maybe la wa sia uma ia site kaunga laisa pela mai er kula fongo. Yeah, therefore no need for anything. O le mind whaalo ia. Ma faufonga nga whaalo ia. Ai a ave eselar kamaranga. Ai koe ku mai lo pu lo fa mingiska e koe kilo saud kamale lunga social I lunga le media, share solo lunga social media. A lo kala ngoa kwai. Po lea la ma lea le fai mai o leo nga mako tikle mea lea e kasi ala usauanga whakari. Let's do it again. See? Let's do it again. You have that authority. Kusa pe ko ke o mai uma manga mea nga mako wo le right, left, as spelled by the law. Wait. Whakari. O ngā o lea ua demand, it's got a public demand mai le tunu. Ma ua kele ai masuafa. Maybe sa kousu esu e inga ele ika ua mai ai ko mesinga ele ika ua mai iken kai ele ika ua mai ai au pa au longo ele ika ua mai ai ia kengere sui komsinga. Maybe nga fai kousu esu enga ele isau lunga isi mawingoa alanga le ua haru kama lele whakara ngoa mai el Blue TV wa kau mai ai mai ngoa kele. So therefore koe kau fira ngar kousu esu enga ngang fai momua. Let's redo it again. See? Ya. O tēnā longa. Kau ke koe fo I mai kamire. Alanga le o tātonu lava le tū lai lima. Ya, manatu. La tātou atu malolonga. Ai se siaki.
ia po o mo tatou so tainga ia ma sunga le fai aonga se kau kiria fo isi mea nga o mea kiria mea ia kau fanya o le ngefu ke le o mea ai si tatou fo isi kiria na inisi o vaenga ia ma se isi aki po a mai tapenanga ale tatou au te tofitu tatou malolonga nto e fa o ile tatou program. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pasifika Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. That unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected. Taliu mo le programa malo loka masari le vanga le fiafina ua fitu minuti ua te idei le tu la lima e le tautua wha ua walau Blue TV. Ya, me se fo yo le programa o le tauta ya e le dei vanga o le fiafio te fiafia wha iloa jole ua maua le tātou so ta inga tu sao. Ya, ma le sunga le whaia onga au tu o le tātou au le Manu Samoa te ito fitu. Ya, le fitalinga po le tofa ia fata sunga fo tu isa mau fata le fionga Muliagatele. Brian Lima tu ina sa mai ia i Burfi au Italia au fata pena i le tātou ta'alonga i le whaiunga fo i le diva yaso. Whawhela ia tu maa lore soi fua lau lei i lau sunga tu isa mau lau sunga fo i le whaia onga o le tātou au te ito fitu. A fio mai adunga le tātou proklame.
Ia, whatalofa atu whawhila i atu o seata. Whatalofa atu foi whawhila i atu i le paia maulunga stato atunu, nei vaenga le aso. Ia, amata mai o na o se i o na i. Mai le tai samsama o tui manua se i o i. Filim pulu tu o tau ilo ai malo. I li whangalo ina fo i le au whaingaluenga te tofi o le tu au lo whanau no manua wasi manui o Samoa. Ia, tau tunu fo i wa e fo i whatam sari inga le nei aso le nai tu o le atunu. I tu te fo i ma aluenga sa whenga iai. Ia, tau tanu fo i wa mapu i mota. Ia, mo fo i se malo longa le nei aso ma whalo longa mai fo i po kalanga. So i fua manuia. Ma lolange mai. E lau tō whae vai malai, ia wha pehui pa i o statu atunu le vai ngale fiafi. Ia, tata hui whatalo whailanga le o le tua. Wha momori fo ima aere amatalta, wha tata noanga. Ia, mo le tua le wha malo tu sai fo i o le. Mai a wha e nai fo i o papa, me se fo i o mamalu wale. Lau suafa. Ia, o le tu mua, le tua fo i whale tua masanga. So ngā tui sa mauro, tora whawhata. Ia, me se fo i pa i o ainga. Ia, whaatalo whatua i fo i le nei vanga o le afi. Ai, wa umanatu. Ia, se i mawhai ona e au mai asina ngā singa update o whiale o tau iai le teimile nei mo le whaafonga maua leturu o le tau role i vaenga wa manatu e te whio mai ai se i tau whaamaramlama nisi o vaenga o nei fo ina i tua inga o nei nisi fo i o whaamatalanga whianginga i rungo peau manganungaru le ea. Ia, ai mo le teimi mua o amali tātou au a o whefo ua iei tāpenanga wahale alo atu le tātou whai ungor vai aso lau whiongar whaiaonga? Ia, whaftai se atu. O le tātou au o leua i nei i Perth, Australia. Ia, e tāpena ai wha moe amatatai au. I la so Freile, tolu aso le wha moe nei Perth. Ia, tu sai ma whaatatianga o fofanga uma le HSBC. O se asa atu e lua ni aso e tele lava o tamisanga wa tolu aso. O na waiai whaatasi ma tamaita. Ia, o le tūlanga le tato au lo manuia uma le tato au le teminei. E lea e wafso taita ua i lunga o nei alata. Ia, e whatua uma le ona whaatino ia le Captain's Run, ia po le runner kapteni le nei aso. Ia tāpena ai le tato whamoe le aso tai au. A le tato au, ia o lo manuia uma, ia le kapteni, ma le tato au atoa. Ia me se fo i le pulenga. Ia, o le manaia o le tau nei Perth, tau i lei ma le tau Samoa i le tūlanga le vevela. Ia, o le mato mai Samoa whapea ai e vevela nei Perth. A le mato mai mato malilili vevela o nei Perth. E vevela ai mato malilili ai. Ia, tūlanga nā lei ai, ia tato au nei o lo manuia uma ia tama uma o le tato au i taputempenanga i nei Perth. Maro whaptai lo sunga whaiaonga. O lisi mai go te fia, te whaafsili e tuai ia, i le mata upu lava i le tātou au mata penanga. O le sa au wha lau ilo ina le tātou au le so na fia peo na tu ina mai lungo le tātou o penga ta whailangi le tātou Manu Samoa te to fitu. Ma le laka pi Samoa. O le uto e mai tau atu atu e fo i mai tātou tama fo i e skamba fo i lea waina sione, ea o Elisabeta lo fipo, pei wa toi mana ia mere palengi o luma i kako kama umi a peingi le vo toi fo i masia matou tama le ale liona o maku kama o le tufia ne weli ia manisi la mana ia tele na ia emfona e sau no le vanga le toi a fo i mai ona uso ia ia sa le sa nanga sata man to fo o waina sione ia ne weli le tufia ia masti on site o la to ia le sa fa manualia mata pena ma faiola to operation. Ia le la sa tu ai te mia to le faiola to rehab. Ia ma to etapen pena foi la to wasi te me to foi mai ai te fatino talonga. E faila si umio o tu ia le vanole. E tapen pena ma to fa ma lo si ai ia tu langa o tino sa fa manualia. Ia le la ma to foi o waina le sa awai atu e taalo i le South PacificEzy. Ia awai atu tato au le oceana. Le la o to foi atu. Ia o to e mauna malo so waina.
te mo malos ia le lau to mo lava no e to filfili mai ai fa pena foi ia ne weli e to sa le lava ne weli mo wena ia sa fa manu lia ni manu anga foi le e fai ni la to tonga se to lo le fa fonga anga la tunu ia le la wa to e malulos ia le wa to e mo foi lava no e to a wai mai ia le la wa no lava no e fai ona ta alo atu ne vai aso Malo whaafitai tau se ia le tau mwhainga fwoi alina ia alo matama whanau. Ia, mi se fwoi lau sunga rwhai aonga me le whai aonga lango. Ai, wau manatu se i tā whea. O le fwoi whato a maua leo se awa noa ma lau sunga le whai aonga. E, whaatala noa i nai se mata upu ua ta amiro nei runga o le upenga ta whailangi. E winga fwoi le manu mai o ni whamatalanga ma nisi lava fwoi. Ia o tua inga, ia o whaitionga o whaasea. O upu manga kau ke vea ia. Ia manatu whaaria fo se tasi o tamata alo o le sa vea foi. Ia matamata alo i lau tatou te tofitu i lau au lau sunga le whaiaonga. E tu sa i o nisi o tusinga wa vi foi lunga. O lea na mahe au na ufa atala noaina. Ia le sunga foi e ana tusinga nei sa o ta pa foi. Ia se finangalo le pulenga le laka pi Samoa ma whaari foi le finangalo le fionga le CEO por whaurulunga. Au o manatu, o le taualunga o nai whaafesiri matulanga ia. Se ia o tā pātu lau sunga le whaiaonga, leanga o lea e pei e li liwhai anga i le tau whai ngā malanga ma le tau si o manga. Nei nisi fo i o whaasea matulanga whapea. Ai momo atula. I le urua i tusinga a le uso la kapilea. La amata mai ni au whaafesiri se e whaamanino ina. O lea na afua mai eisa na whamatalanga whapea o le makua le o le tongi no tama e fia ai tama e oe. Ai o mai tauina le tūlanga fo i le la to alauni e le o na fai na to e alu ai na se leni ma tele ana tupe o mauai i le alofa i tama. Ia ai na ia mai tauina fo i le tau fai malanga i tūlanga o business class. Ia ai ngongofo la kou i ngofo e piko i kua. E mawhainga a maisi na whaamani no ngar vaenga le lau sungar whaiao. Ia. Tai tele asiata. Ia, ua manino fo i le whaafisiri malfia maamlama. Ia, ona amatatu se whamtalanga i le amatanga fo i o le mato hoi maftanga ma si usole ia ilaita. Ia o ilaita ia na mato sa fisiringia fo i al whaiaonga taiulu man Samoa, ia seilala. Pe se tamata alo i o wharani se i whai ona wawi fo se i whaatoa mato au ona o to telele au la vea. Ia lea la sa recommend mai ia seilala, ia ilaita ma whasotai ilaita. Ia ma awai fo ai e mato te militino whatasi, ia ma mato whewheme whatasi, ma li whaitalo i o tato au. Ono tūlanga o e whamanua dia. Au atu ai o whaisima mao statu atu no Samoa. Ia watu ai se replacement. Ia lea lana a wai whai ia leita. Ia, na umala i o le vai muli le London. Ia mamatu toi fo i Samoa. Ia toi fo i leita e tapempena fo ia ma latu kalap. Ia na wala au atu leo i leita o ia e fia moa persona manoa e ta alo e tato te tofitu. Ia na mato whasotai lea. Ia ma wha manino ia ila. A wha e te fia mana o e soso wanganoa. Ia e te taula o na e malanga mai Samoa. Tātou te tāpena whatasi e matamata alo. Ia ma se iwa ai fwoi ma tilo fwoi pūlenga i tūlanga o le condition o lo tino. Pe le lei tūlanga tau fitness ma tūlanga whapena. Ia ona tilo fwoi ia mo se awanoa e. Whai e ona whiwhiri o tatoa. Ia le lana malanga atuai i leita. Ia ma mato fatas. Ia lea laua e a fisiringia tonu lava se atatu langa ia na tele na fase ai fo isia alo le atunu sa mato. Ia o le tulanga tau alani lea e na fisiringia ma fase a mai e fo ia i leita. O le mato au te to fitu se atai e mea tau le training allowance. Training allowance le vai aso.
Ia o i lātou ua o whaisi level tatoa. Ia e maua tau se lau tā la i le vai asu. Ia au i lātou e o loo tau atia e mai fau mai tono tatou au. Ia e maua lalan se lau 5 tā la i le vai asu. Ia e peo i tonu lea pe tau whasa mai ai i lai tia whape lua se lau lana tupe na maua le tourism a toa. Talu na malanga atu ma il mea a toa. Ia a lea ua whasa o atu lea tūlanga. E tol se lau tā la i le vai asu. I le vai asu o training allowance na. Se lau 5 tā la. I le tama o le whato a sau tonu ma tau ati a nisi vaenga. E le i whiriwhiri al tatou au. E le i whiriwhiri al tatou au. Le lai maua le se lau 5 tā la. Ai a o no whiriwhiri tatou au e malanga loa i tournament asiata. E o le maua lea le awhetā la New Zealand. I le tasi le vai aso. Tasi le awhetā la New Zealand. I le tasi le vai aso. I le vai aso na o le game week po le vai aso le tournament. Lea e le au le whamamla matai fo i le maluma le tatu atunu. Ia, ona o lea e pasalo e pe le fo e sau e ma le tulanga le business class. Ia, mo le sila fia si atai e le malanga le tatu au le business class. O le business class o le malanga le tatu au e pei mai e le World Rugby. O au umala e malanga le economy. E le malanga se business class. E le malanga uma i le economy. Au uma o le HSBC le e compete le HSBC. E le malanga se business class. E malanga i le economy. Mantua e pei uma mai i le World Rugby ia pa se mal accommodation. E le la se au. E malanga se business class. Le la pi e whasea mai ai fo ira ia e si usole ia i lecha. Wha mai ua malanga le pūlenga. I le business class. Ai ngā fo mai ia tamata alo tua le economy. O le malanga lea si atai e se mai ai ia i lecha. O le malanga se tasi fo i o pūlenga whea o ngā lua ia i whalavelave lato ainga. I New Zealand. Nā lua ia whalavelave lato ainga New Zealand. Ia ma pe ia le se si vaenga tupe toe upgrade ia i le business class. Lea lana o mai whaatase whaia o ngā ma le usole ia i leita i le vaale le asona. Lea lai no fwai i leita ma po e atu le ata. A ole malanga. E leo se malanga le au. E leo se malanga le au. Ia. E malanga ia malanga al whaia o ngā alu ono le whaalavelave la to ai. Ia, a lea ua whasea mai ai ia i leita. Whai mai. Ua malanga pūlenga i le business class. Ai no fo mai tua ia tamata. E leo se malanga le au le. Whainga malanga leo no fo i leita pu mai ai le ata. Ia, a ole au. O whaisi umi o travel. Ia, o whaisi umi o travel i le airline o Emirates. Tota le lava la le awa sata o maua lato coal. Po i lea airpoints. Ia. Maua lato coal airpoints. Ia teimi mātou te mamalanga. Ia mātou fo ipu lenga tamu whai e tausu e fo inya wanoa mato awa atoa e upgrade ai lunga i le business class. A maua la le wanoa. Ia ave atoa le ap. Ave atoa le ap. Ai a le inya wanoa. Ia, mato e foi leo mato i e tua melen pe e toi mato le HSBC o le economy. Ia, pe o whamamlamanga na o tūlanga lea i le business class. I le tūlanga i le fia a. Ia, amalanga le au se ata e breakfast, lunch, koetina, kawa umaratu. Kawa umaratu i so se me malanga e tato au pe malanga o e se atu Samoa. Kawa uma le breakfast, lunch, martina. Ia, o tūlanga la ia, o leo tere i lopo whelmele sa wai ila tia ma tūlanga leo fia ai. Wai le pe wha se ama ila tia ma fia ai tamata alu.
Ia na whapelo na alue. Ia whapeo wa alue ana tupe. Ia whapeo fo alue na tupe whaftai wa no whai fo isana ia anga lue ngā lofa. Ile au ka whapeo wa langona fo i. A ole tatoa. E tava le breakfast, lunch, maletina. E tu sai ma mea uma. Pe a travel tatoa, tu sa ma tatoa inga, pe a whapea e tatoa inga. E tava uma pe a whai breakfast o lunch maletina. Tulanga na, ia tulanga na asiata. Whamamlama e fo ilanga e to tele fo ile malo la tunu wa ave se ina nei tua inga. Ia manei fo fasa wa o mai. Ia e whaftai o moa ele ni ia manua e whaiota to whasua whafonga le malo la tunu. Malo whaftai ia lau sunga whea ngumurianga. Olu mingo lau tala. Ole lau o mangingo ale whamanino ngā ole vaenga. Walanga e ole no tau fistoi visiri atu ale wa e au mai manino. E ei le ata na pu e mai ai lunga o le post le na au mai pe o le post lo na lua. E pu e mai la le ata sunga sui whaia onga. Whaatu loua fo ile to whatau sa la no mil whamauni la no milo. Ai o lea la wa e sau noa manino le nei afi. Ele o se malanga le mangu Samoa kai ko fikuru malanga nga. O le malanga lava la ia ale whaia onga mo mea o ia sui whaia onga mo mea lona inga. It's a private trip. A o le pe what happened e malanga whaatasi e marisunga ia ilaita. Ia lono winga e mawhaiona tau whapea tu lono winga pe ua tau fua le atale e tau whatu mai lunga o se ia ni masalo ngā fo ile le whapea ngoinga le travel au wadi ia e business class ia mai le lakapi roi ropo o tupe ia le lakapi. E tau ono whapea nā se la ngono ar vaenga lea. O lea sa ufina ngālo. Ia, tala ngono manatu na ilaita. Le whapea ilaita o malanga le o malanga le ale au lakapi. Ale Manu Samoa7. Ia, mai ai voi e ni o la ngona whapea. O le malanga le o le pei e lakapi. Pe o le pei e lakapi le ai. Mai mo le malo latu. Alu al tangata ia e alu e whainga malanga ni whalave lave al lato ainga e po ni whainga malo longa fo ia po le alu fo ias. E pei al tangata ia lona ia pasas. E le pei e lakapi. Pei fo il teto fitu. Pei il teto le ai. E le pei il teto fitu se malanga se pulenga. E alu ai se whalave lave al lato ainga. Ia pe alu ai asi lato ainga i New Zealand po se atu nu o la langi nei. Ia, e le pei il teto fitu pei il lakapi Samoa. E pei al tangata ia lana ia pases. Le alana ia fo le malanga le asa malanga ia tasi fo ia whaiao. Na malanga i whalawelawe lato ai na New Zealand. Ia ai toi fo ia tu loi Samoa. Ai fo i whaatasi atu ai lo ma ilacha. Ia lo lau no fo lo ilacha ia mapue le ata o se whaiaonga. O lai fia mai ia ia lana malanga. Fatua travel fo ilo ia se business class na pei lava ia malana whana. Ia lana malanga. E malanga mai ai. Ai no fo lo pei atu masau e lo malfa upunga lea. Ua travel le pu lenga i le business class. Aore aue travel tua le pan. E lea o se malanga a se taito o fitu lea. O le malanga lava ia al whaia o nga sa alu. O na alfala lava latua i nga sa tupu i New Zealand. Malo whaftai. O le toi whamamawhala ina ia toi manino la le vaenga lena e ta ua. O malanga ia kou ki whamalanga ia nei i lunga o vai o le taito o fitu. O malanga la ia e totongi mai e le pūlenga le lakapi le lalolangi. E la vea i fo ila mangi usila, Australia, maisi au umalava. E o le economy class. O le sa unga le lau sungat whaeaunga. Ia, siata. O au umar taito o fitu se fulu lua lewa ia nei teimini nei. Ia e pei el World Rugby, o le HSBC. E pei la, ai malanga le economy. E le ai ma se au e malanga se business class. Ai se au e malanga se business class, o se au e pei lava le latou ia uni. Le latou pase se malanga. O se whataita inga tala lea asiata o New Zealand. O New Zealand travel a latou ia business class. Ai se a. E pei la le Union New Zealand. Ina ia upgrade e latou le business class. Ia ona malanga ila. A o au e malanga le kano. E le ai ma se au e
e malanga le business class. E le lei wha mamlama atu, ia manino ai malamlama i fo ile malo statu atu. Nei te o wha se ngai statu atu no uwa pe osol. O malanga li le pulenga li le business class ai o ai le wha manino. Ia o au malava e malanga ile economy pay mai le HSBC passes. E le se passes e pay mai le business class. Malo whaftai le vanga e whamanino ngō le vanga. O le si lai tū sa a whea i le saunoanga le sunga ia i leita. E tau a whia mai ai i a tūlanga i koleninga. Ia, o le sa ma whaatara noa na whaari manatu, o lo oilunga fo i le whaatara noa ngai le soana nafi. I think, o le soana nafi po taratua nafi. O le sa i le whaatara noa lea. Na ia sauno ai lai le tūlanga fo i le iei whainga o kolenginga, mai si tūlanga whapena. Ai mai se o le vaenga lea o le culture, le tā ua whapea. E latu ia tilo inisi o whainga ma vaenga whapena i tutono le au. Ma sila aku ma kilo ngai whapea mai. Se peia e wale whetau i ea le vaenga lea. E ma whai ona e tau sauno mai lau sunga le whaia o ngai nei nisi nei o whaiti o ngā le sunga i leita. Ai o iei se wha maunianga a o a fo ini vaenga na tutupu ma tūlanga whapena e fia wha lau tele i lau saunoanga. Ia, o le tu sai fo i ma saunoanga siata ma le whawhisidi fo i tūlanga i toleninga. Ia, ma le culture. Ma le culture tato au. O training a siata. E mana tua le tato au nei a siata o lea e tau atiai. Ma tau fau. Ina ua telefo le maulalo sa iai i le temi fo i le sa tus futolo e tato au. Ia matau amatalo le an tau atia e tato au. I le tau fau ina wa alfa mo le HSBC e mantua la. Ia mantua o telo tamata aloia siata e mai i a tato loko. I le level le iai mai club level. Straight to the HSBC, le maulunga le HSBC. Ia, mantua fo ia siata. O New Zealand ia ma Australia ma tunu ia. E sau le tamata alo. Wa levana tia e mai lalo na o langa la kapi, mai lalo le age group e tau la vailunga. E le to e tau atia e ala. Pe au o mai lo ilunga le international level. O na ua levana o mai lalo tamata alo i tūlanga tau skills o wage o mea umalanga. E o mai ua whiriwhiri le national team. Ua matoa i ato ato. O le tato au. Ia, nai tō te sila fia. Mai le club level, mai schools, club level. Whiri atu loe a mai te tono le tato national team. E a mai tono i. Ia na mai lolea. To e alu ai le taimi o le pūlenga, ma tato iu, e toi tau ati a e nisi vaenga o le taalo le tama, e le ato toa. E umi la se taimi se ata. Umi se taimi o na lewa, tanoa mai mea tau tole ninga, e umi le taimi o tau ati a. O le ale umi ngā tala e tau ati a. E toi ati a e sau e faisi vai le strength. Si. Ia ona saulala ia fatua introduce le si. E saufo, ia e faisi ia nai gaps foi me tau skills, basic skills. Ia sau toi alu e foi le taimo le pulenga. E tau o ai ia skills nei, a mantua siata, o le national team le mene. E le tau na toi alu e se taimo mato. E tau na saulu ta mai titu ato atoa. O le fatus tu sanga. Lea wa umana fai atu taimo sola. E iei New Zealand ma Australia ma tunu umai. E saulu tamata alo ato toa. Ia, ai o tātou. Ngā tō te loa tu loa se tā leni, a mai sa tuna mani e whangasola ni Samoa, taito fitu. Mā tō te loa tu loa se tā leni o ia. Ona vave au mai lori tu tonu o tātou, e tātou au taito fitu. Matalo nā tia e la mea ia ua, umana, whai atu e se tala e te meo sola. Ia, ona mantua la, asi ato. E mai tamata alu te tonu. E le masani i technique o whaingolo weights. Ia, o le basic skills, o to e tawa o atoa. Ai ao na alu e le taimi o le pulenga e tawa o menei. Ona e whaisi maua lunga o le level e compete e tātou le HSBC.
E te taula ano ato to. Ia e lava i fo i lali ono sa i al pulenga. E tau ati ia e tūlanga ia. Ona mātou te iloa. A le whaia tūlanga lea i. E mai maule tā leni. Le wina o tala fo i lea to su e atu tamata alo le we ta de nu wale lupo fe moto he ia. Ai vavena o mai to ton. Ia no mai lola i. Ia ona fa masani lola i a bio se culture tonu i. Ia matau fa masani tamale ati na ina. O le culture tato aua siata le wo o ia. Ia e pio mai to tonu fa vai to tonu a inga. Mantua la tato ai. E ia tato matua. E tato uso matutua. E ia uso la iti e tato tu fa fin. Ia al fa alo ia tamala ititi le uso matua. Ai pito sidi fo na lo fa tama matua. Ilo na uso la ititi. Ai ai fo ilani me fa le tonu ma se sei. Fa sa o mai fo ia matua, fa sa o atu tam matua. Mutu lang fa pena. O mea o malande. E pio to tonu tato au nei pio se ainga. Matua asiata. E iai tato afi fala ainga. E le ma faina misi le mena. Lea e fa au mai tonu i tato a. Fai lava ia lotu i le afi. Ia ma ave fo ilo le upu ma le fautuanga o hani men fa le tonu to le ninga o le nei aso. E ave uma i teimine. E fa fau mai to tonu il mea sa tato feola mai ai. Mantua fo ila tato afi fala ainga siata. E uma lona fai le lotu. O teimi tonu alea e maua ilea vanoa o matua. E au mai ese upu ia oi. Mai ese upu ia oi. Sole, o lea moa mai oi. O lea ke ka whao i o. Lea ke le o alu lea onga. Pe o ngae vaku ese upu kokong. Ia i loa ai e tato ainga o tato uso mutu whawhini. Ia upu o tato matua. Malau naunga ia e au mai. Ia e mantua fo ia. A whaton so o fo i oe ia ua o ieistu langa ua. O iai ia tato matua. Sole, se fiu e whaiaku ia oe. O tūlanga umana whapena. Ina ia malama ai. O le whawina la na o le culture tono le mato. Awa siata. Whau peo tono la inga. Uma le lotu ia fiafi. Ia ua sao se upu e whai ni whautua atu iai i tono tato. Amantua te no sola le whai atu ia siata. O le tatou au. O lea e whau. O lea tau. E to telefo ia o tamata alo masalo e maifo. E le iei fo ni mafutanga whaapea i lato ainga. Ele ia foi mafutanga fa pela tua. Ia ale o mai. Ia o telefone. Na o ina toi foi la tonu i le langa no por culture le tau fa fau atu tonu i le tato il mafutanga le. Ia le pe e sai mai ia i le tafo ile tulanga fai ati ti lo atua o ese tulanga o iai. Ma lo si foi se leo. O se leo le alu una ia ai tamata al. Una ia il tamata al. Ina ia vave ona le. Ma lo si foi se leo. O se tulanga foi le a o atu fa le ton. Ia ona fa malo si foi leo o se leo foi vave aina o ina mafofa. Sat au ta alu ni sira. Ia se tulo wale malo la ton. E pala vale mai ia fa ia o nga kaule. Mo ia roka. Palang. Ioi. Anga pala vale. Ina ia vave ona le leile mere mana o fa ia o nga. Pena. Ia o tato, e hao peo lea o ina lea o ilai. O ilai. Ina ia saole upu. Saole upu. Ma ia vave o na o ina i tato. E na mele tau whai e tuai ia. Whai hao mwhapena whika to matua. E hao ina oe ai leo stai. Ia o mahalosi lai titi mai. Ona ia vave, o lea lofa. E le pare o ona e ana o ai. O le alofa o matua. Ina ia sao le mea whaatulanga i oe man mea anga i ilo o langa. E whapena tonu langa lale. Le anu po le kautsa lea e whaavai tonu o le tatou au. E tūlanga tonu ai o e sau noa mai ai. Malo whaftai lau sunga le whaia onga. I le whaamanino i no le vaenga lea me se foi o le o anga nuu ma whainga i to tonu la foi o tatou au. O lea e no mai lava i whainga i to tonu tatou ainga ma tūlanga i masani ai. O le siau whawhisili le mata upu lava lea lau sunga le whaia onga. O lea pe ia tangia mai. E iei se whaawhainga tā i whanau Samoa i e soifua e tunu i whafu. Whaatusa tusa i le teika
I le au wala talia ai e whanau o loo tutonu pe le tau te whaongai ngō local players. Ia le talia ina o anga nuu nei mawhainga nei i tutonu le au. Se whaitula au tala lea. O le fo ina iei le taimi mua mai le au I tūpai. O le fo ina manu na lau manu ia mai ai fo I pe e tau te e fo I. Ai tau solo mua mai lava I nei whanau fo ia lea na watu I nei New Zealand. A ola ula whawhasiri. O le a se tali mai a tato local players. O le a se lato reactions a nga I whainga nei ma traditions I a tato wha Samoa. E umaroli loku sa whailalo a makaronga whaiaku alakuai o kengia alakuai wha malosi. O le a se pālengi o le vaenga lea ai me se fo I o le tali mai a tato local players a nga I whainga lava nei. Ia, a tai o la leua e paiotu langa lea sa te mana ia. Mana ia fo I o leua e paiotu langa lea. Tātou ala ia local players. Ia o maasani. Ma ua e nomo ia la tau lana o lea sa a tia e mai tono la to ainga. A tia e mai tono la to ainga. E nomo lala ia la to. Mai foi le tonu I. Leua o mana fai atu, ma fa manino atu langa numa le culture le fai tonu. Ia e pei o maasani I la to. E ana maasani. Ono le e wha vai mai tono la to ainga. O mai te tono la to au. O le mea le tasi le fai le ainga le fai ta to au. Le ala ua mai ala to. Pai ngā lotu, a vatu se upi. Ia ua la to talia, mea umana. O le nomo a ia la to. Ona o lea, o le olanga o le fa fau mai tono la ainga. A o lea foi lai mai tono la au. O lea foi fa a tili na to e fa amalosi ai le tulanga lea. O tatou alon whanau la lea asiata leo atu tono au leo atu le malanga atu I fafu. O ila, e pei ai e lola I o se vaenga fo I lea tau ese hat. E pei le mana na o la ia alon whanau lea malanga atu I fafu. I le toa inga culture lea. Ona la, ia ulawa ia. Ona le masani ai la tu. E le masani ai la tu. Ia, a te mantua fo I asiata o le tala fo I lea e. Ai alu Roma. Fai mea wha Roma. Wai le ma fai ona mato atu I New Zealand. O le mea lea fai New Zealand. Ai mato fai atu I New Zealand. Se le mea ngā fai le mea lea ma ko ke mana mla mai. A mako aku foi falangi. I le kauta fo I lai fau e falangi. E le lei mo lako. E le ma fai ngā mako aku mako fai aku. Se famo se le kulang fai le mea le ma ele fai ma ko ko falang e fai le mea lai lo falang e le ko work la ko ma to at New Zealand e fai le mea lai fai New Zealand ele le mo work ko pa wala le o le muli ta ia I mea ia fa tino ia tu te tasi pe fa penaltu langa le asa le foi wa e sau no mai me tupai. Ia le si foi la nga ngona ia mato ono ila. Ele ia lu tupai. Ele ia lu tupai. A le o no fo ma fa ala lo mai me sa tupai. O le se va tu pea asiata ia ula ia o fa ia on. Ina ua tula mai ia tulanga ia. E tas ia le me lo te lo. Ia uia. O le mawhaia lea la vanga I o tole ninga. O loa ina mamafa tole ninga. O lato le mawhaia tole ninga. O no mai dola ia whai le tūlanga lea. O na lea fo I e whalau loa ma mense mai e lato. Le intense o tole ninga. O le mamafa o tole ninga. Sata. Ole ese le vole o ai le te dofitu. Mai le luos full fa au. Ile se full ono au. Ile se full lua au. A se full lua au la seata. O fais fainta, o le al fainta. Ia o le au tau pul fa tasi ama au. Fainata. Lono winga. O le first game, second game, third game. E matua fainata. Tua whainata. E se foi la tole ninga sa whainawa I temio lusu whaa. E se foi tole ninga sa whaimau temio sfulu ono au. O lea o se fulu roa au.
ua le ai se faigofia seata ua le ai se faigofia o le tulaga tonu ana le Aotearoa e faapena foʻi ia siuso le aileta seata sa matou mafuta i fiti malaga mai o ia mamatu toleni faatasi i Samoa na uma lea matu toleni faatasi Samoa matou o faatasi fiti o le matou ola ia faatasi fiti matou titilo ona e faitaaloga fiti ma farani o le preparation le asiata mo le oceana sa ili ai se tatou avanoa mo le Olympics ma le mea tonu a lea na lai na fuafua ma plan e le pulenga o le amatou o matou te campi fiti ona o fiti o le atu nuu pito e sili lea na tele manu malo le teto fitu a faapea lao i lea e tele le champagne ia o le tauna tatou o le atu nuu o le tele le champagne se tatou vavaai o le atonu ale me le champagne so ai o le atonu ale me le champagne so ai lea la e fai mai ia i laita intense toe mamafa toleni ai o matou asiata faaluang toleni le aso ai matou atu i fiti e faakolu koleni fiki le aso o fea la le faakolu ma le faalua e mamafa le faalua pe mamafa le faakolu faakolu ga koleni fiki le aso ai faalua kako o fea la le kolu ma le lua e mamafa koleni ua masani ale au sampingi e faakolu koleni le aso o le agaga lana asiata o le Aotearoa ai pe o le mea foi le tuputupai ia e malaga atu tamai e tupai e faapea foʻi ia i laitau sau e sau ele o ilonga na maualuga le level of fitness ma le condition na tino i le taito fitu lea la a faatino atu toleniga asiata faatino atu ae fai mai ia ua mamafa ae fai mai makokama ia loko e nomoa pe e fai makokama ia makamai o a pe kaukali e fonga pe kaukali e onga la ele o lava le kapengaga e ilaita i le kulaga le ia le maualuga le level fitness o kekafiko o lea la e normal training o le normal training ae fai mai lakou ua mamafa ke usa kulaga kogaga asiata o le Aotearoa e lea lai ona foi lea ona faaseā le toʻatele lea ia na olola ia taumafai e faufau nisi tulaga ona o le tulaga o le lato le mafaia o toleniga ia seʻi vatu la le faasataiga le asiata Michael Hooper kapteni o Australia o Anton Peapod o le kapteni foi le afalagi le World Cup sulima le goma o i laʻua la nei asiata ua fai le lafaiʻuga e fia taalo le taitofitu ona o mai lo lea amata lona toleni tono lato au taitofitu toleni le kapteni e farani ia farani ae toleni ia Michael Hooper ia Australia alu loa la toleniga ma le faamoemoe e amata ona taalo i Perth amata ona taalo i Perth o le ala mea na tupu titilo atu le faiaʻoga e le o up le level o le fitness i luga le tulaga tonu a le fia manaʻomia le taitoʻafitu e le o up le level o le fitness a Michael Hooper ma Anton i tulaga o le level o le fitness le manaʻomia e faiaʻoga mo le taitoʻafitu o le ala le mea o lea la ua toe tuu i ai ua lē filifilia mo Perth a ua toe tuu ai lesi masina atoa e toe toleni ai foʻi ina ia mau a tulaga fitness leia o le faataitaiga tonu a lana le ua vatu ia faataitaiga tonu lava lana le ua vatu ina ia iloa ai le tulaga o le level fitness leia ae manatua lao e asiata atou vavaai a taalo ia Michael Hooper ma Anton i le lato ke vai e po le o kama o i ai o mai me kolinga ko ke kofi e le ke kenga up le level fitness le i mele manga o mia fa ya
whakaikainga kongula ngā se ata. Leo ava, inga ia malama lama I fo ilanga e se asu lima. E se te to fitu. Wow, malo mana ia le folasanga manino. Eoi, mana ia le wha manino nga fo ia lausunga le whaia. Onga balanga e, o le ala ile whasi usi unga lau saunanga. O le wa e kawaina I se tasi o vaenga o le fesili ere to o tero le atunu. E savali nga fo ia sunga ilaita ia being a professional rugby. Le wha pe fo ile ia o le New Zealand Warriors, aloa to le Melbourne Storm, ia aloa tu ailoi o I falani, matulanga wha pe nai au whaitu malo. O le ala ua e maua tonu lava I le wha maninonga. E se ala le io, e wha lau tele ia le tala, wa le wa e mai ko hupa ma le kapteni falangi. E se ala le matua pisi mai se furulima walanga se furulima kamaka alo. E se le matua taxi solo kai ko fiku walanga ngar ko fiku ai ka o le malaya le ka alo se furulima. O le malaya foi nga le ka alo kai ko fiku. Ai fa fetai. O le sila fa fisili o te fia fisilinge so fina ngalo. Le anga ua tupu pea ma faatula ia pea. Le vaenga lea o le faasea. Abatua I le nganga faalo alo le faafisili lea lau sunga le whaia onga. Ua faatupula ia pea. Ia le tūlanga lea o le whaifai ia mangu mai le faasea a tama whanau ia tunu I fafo. O ke le I recordinga lava, se faasea se kamaloko. O te le I maua lava se taimi fo I le ngau kausa ili fo. Ai pe I alua I faasea mai a le ongi players lava New Zealand na atu le au. Ia o tūlanga whapena, ale ngata I totongi, o tūlanga I tolenginga, o tūlanga I mea ai, o kerefongi, o a umalava, but the bottom line, o le whasea. O le ase fuafuanga ale pulenga, ia o se fautuanga fo I ono I le lakapi, e kauongo ku umamai ngai lea vaenga. O le alua luapi e kau whasea mai international ia pe tato foreign Samoan players. E kūlanga o whainga ngai. Ia walanga e pero bu masani e wha Samoa le tunu o le tulo o le po e vem papala. O le whaisoo, ma le whaisoo, ma le whaisoo. Ai, o le hafo I se tu ai ngā fuafuanga po se porokalame ono fo I ai le wha fitauti. Le aso whina ngano. Ia, matua sata o le whaia ia tamata aloe e tono matua au sai New Zealand, Australia, le whai filifili matua. E le o tu esea, ai o tamane. Ia, e watu pea se whateita inga. O si tamata aloe toma yawa. Ia na mana whai o ia peo I laita. Mana whai ia e fia latu I Samoa e fia mawaisona wanoa I te tofitu. Ia na latu whai lata. Ia o tūlanga whai leo le mawalalo whai o le level o le fitness. Ia sa tu e lo leo le wanoa. E ngalue hat. E ngalue ai ia tama whai. Ona o le tūlanga whai o tato tole ninga siata. E le toe a mai le maulunga tole ninga I lalo le mele iei oi. E te tau ona tuli mai oi lunga. Le ala iei tau. Ia o le ala sa whaisi umi o matou tole ni o. Ia ma ave iei po kala mea tau. Ia matou fo I mai o tau ona iei se swing o la fitness. Le ala no whaia ia tau mi Samoa. Ia ma filifili ai te ave I le South Pacific Games. Le sa awai e. Ia ma vai fo I le mana I o lanta au. Ia ai mana mia lava tūlanga fo I le o le fitness ia tu mau. Ia ma ia le leile mo ulunga o tūlanga o fitness. Ia matulanga fo I o tūlanga le o le weights. Langa ia weights whatulanga ina tauna ta aluai. Ina ia awaine I slow fo I le lau tamo e pi kau I le mamafa I totono talong. Le to titilo atu I te tofitu. E mana mia lava le minoi te mi uma le leila work rate matulanga whapena. O tamla. Ia an laku e whai asi mamafa fo I o si tamata alo leo ta. Sa lope to titia se lau keiti ia tulanga waiai. Ia sau le iwa ono. O le ala o lalo le iwa sfu. Wa e le whapa uunga I lalo le o le mamafa. Ina I mawhai e ona e minoi. Whai ona minoi tono talo.
Ia, ono tūlanga ia se ata lea te fisilingia. I tūlanga lava lea po lea se whainga. E le o tau fia foi lea le filfilinga o tamata alo mai fafu. Ai o tūlanga foi ia ao mai. Pe mana o foi le se special treatment foi lea whatino e tamai. E o mai ia. E tu tusi sama matou tamaloko. E o mai foi. E te tau foi ona muli tai. I mea ia o man whatati al te tofitu. Ai a ulava ia. E a ona whasea, ma a ona whai isi tūlanga. Ona wala tō le ma whai a lole tō le ninga. Me i loi le si tū, whai mai lole whasuale. E ana o whamani anga o le tala nasat. O le a ia i le vaenga lea pe o le a wha talatu ia tūlanga ia si usola. E le ia mastu lai fi na wai. Ia achieve le mea lea na lai ora na miti. E fi o iai. E fi o iai. Au tūlanga tonu lea. Ona e pei a malanga atu ia tama i mai whaf. Pei mana o ese treating o la. Ese treating o kameki, kamei a mātou mai loko. A o le training na ia i tūlanga tau training. Ua pei wa nomo a ia mātou ia loko. Ia ai pei wa mawha tele i vaenga lea le malanga mai overseas. Lea lai binoi e selo, whai e loa mal whauwhaunga lea. Ia matau sau e loa mal tau whaleam. Siata. O tele, o no musu e whamatala me lea. No musu. Ai, o whape whamatala tupea. Te longa e mato tama loko ia. E latu lo se tama overseas fo lea. Ia pol mea fo ilena malanga pres tamo ilecha. Laku loa skamo ilecha ia o mafo ia na vaia leo le leila na fitness leo le leila on performance. Ia ona tata no foi la ia nisi tūlanga te moso na vano. Wa sa tal no ia. O le ia i South Pacific Games a Afi Alu ia i te tole ni ai e to molo wa no ai. E alu e foi e to le le foi la fitness. Ia mto ti le foi la performance. Na beta wa foi mai o ia le la to foi i front. Ia ele tau fia el pulanga na me. Al tūlanga foi le asiata no musu e whamatala. Ia walu nei. Ia awa pewa whai whonga le ma karienga la wuli. Le wha pesa mai ori o se ka ngā pākeri ka kumere whai. Pewa whai e whoi le koe ngā me wha alu pewa. Langa e maa lia mea seta. E saulo se ka kiki mai o. E ma ngā o ka miki loko. E whi ngā. Inga ia piki anga ia. E whapenga la ngonga. Wa uma foi o ngā whapula ia. E ka kala lava ngoa. Mai ka mawa si se mai. O la ngonga la a ka mai a mako. E saulos ka mawa si e mko a whi ngaua. E whi ngau. Inga ia mawa ilonga vangoa. E pi ka mangau le compete. Ia whi ngau mo le avangoa e kasi e a whalengoa. E mo le avangoa e malanga. E whapenga la cha. Pi walu al foi le vapea. Ia ma vapea li la ko le se ka faonga le mele fa ia ka ko. Ia wa pi walu pe ko kalie ai. Pulang vapea o musu fa makalako. Ia e onga le pulang le ia le lola ia le fa loa ma fa makalako ia kulanga nga. Ma ro fa tai tele ile fa marino ngai lau sunga le fa ia onga. Ia o le o mangingor ko akele. Iyo e kam te au na ia i tūlanga o le vevesi o kore nginga ma le loko e te tautu ai molo o tunu. Ia e me se foi la o tūlanga i le fese e inga o nai manatu balangona. Ia pe yo le mai tau sa wala e le se ala la fa so ile zornafi. A ta tiro ai le matau pule. Ia o le tu inga mai nga fa foi na le o le ese o le tiro mai e o atu i fafo. Ile me o atu e manana o iai. Ia ese fo il fata o tonga la fata o to mai tūlanga. Ai fa tai fo ma no le no sa i lo sunga le. Fa ia onga ono le tatai mi. Ia se mai se update a mai le ta penanga ari tato au. E le aso tai au ai mai se la ai fo le la tato pulu.
Ia, ai, le ase game plan o le atatou whatamo e ai. Wa le ala ua mangingo au fala ua kilia fo ile e ala tau ia. Ia, ai, le tapinanga le so tai au mane dei weekend lau sunga le whiaonga. Ia, e pe a fo le vatu se tala te no sola se ata le tūlanga lewa e le new format, lewa ia i te tofitu. Se fulu lua au, e makuali e whaingofia. A ka penga fo ilal kako au, e ka penga i se ka penganga mawalunga. O ngai le pe whaingofia. E le pe whaingofia le tūlanga. Ia, lea fo o tapenanga umatato au ta whaima tapenanga i Samoa. E le pe telefoni tapenanga tele nei. O nei ia na tau nu uma ia le late recovery to policy mea uma. Ia o tapenanga. Ia na whai uma mai Samoa. O tūlanga uma ia lea whai ua tāpena tu perfin nei. Ia ua lava tāpena whai tato au seata. Lava tāpena whai tato au. Ia ai ua tato wa ai atu tūlanga mai o pūna o ia. Tato te pūl ma New Zealand. Tato te pūl ma Fiti. Ia am tato pūl ma Farani. O tūlanga tonu lava lana sata le whai atu te no sola. E le o toi whaingofia tapenanga. E le o toi whaingofia fo. Ia le tūlanga lea o le new format lea wa iei. Ua matua whaingata mai ai pool games. Ia e o ai lunga i le e tau lunga i whaino ta whapea. E le whaingofia. E le whaingofia. A le vaenga uma lea sata. O le vaenga uma lea o le part o le preparation mo le Olympics. O le vaenga uma lea telo au, o le lātou a lea whamoe le iai. Whaonga uma tuna me ni o le HSPC, e tāpena ai lātou mo le Olympics. Tāpena ai lātou mo le Olympics. Whapena fo i lau tātou au. Ia o le ae titilo mai fo i le whaima susu ia i selection, ina ia mai ei tutonu isi tamata alu, e whamasani ai i le level. Ina ia o tu whaiu, au matua teleni pool of players. Ia mawhainga tae lo marwhiringa, e whiri tatu au mo le Olympics. A tapena ngai o tatu au mo nei vai aso, ia le whau alawa tapena tatu au a wale whamoe moe. Ia siata, e le se me maua maswhiri e mu. Mali. Ia, e le ai ma se me maua maswhiri e mu. O leo langa nei. O leo langa e tau an tatonga lui. E te le moe e ratu maua le manu. E ta tau ona e ngalui. A tu fo ila ka pi e alu kōr karo. E la lafo, koko, whaamama. E le whengo fifo. Nono winga. Nā mai lama tātou e le atua. Aua ni o tātou pei o le mai no lo nalo pelo Yesu Kirisu. E le whengo fi. Na whainga tā. Pape nāla leo langa nei e sata tātou te olai. E le se me maua maswhire mu. E tātou te ngā lue marosi. Ina ia ausia le mea le tātou te turituri. Tātou ausia, tātou mitire, tātou te mana. Al tātou au, le whaua tā pena tu mo nei vai aso. Ia wale whamoe moe nei pef. Maro whawtai, o le fo i e maua nei lo waso soifua. Lau sunga le whiaonga. Ia, momoli atu whamanuyanga. Ai manatu. Ia, o le wanoa le nei lau sunga le whiaonga, lau to whata, o lau whioka Muliagatele. Ia, e sau noa ngari tapo inga le tātou atunu. Wai, e naona whitongia ia whaasoi o tua o i te telefo i a pesenga. Ai matua i leo, o le anganga tonu fo i lea nau wai e te fio mai. Ia, se i toe salani ma teu luma fale, ma toe whaalau le lei mea uma. Ia, o Samoa fo i e mawai le upu fo i le o le sa'i are matua moe pō. Ia, ai amanino ase mea. Ia, e le mawhai e ona whai titia le titi whaitama. Le anga o leo le asauni le au e whamimelo i le atunu. Ia, awa fo i le taua o mawhauwhaunga, sa iri ngā malo, ai manatu. La fo atu le avanoa le nei, ia, na wha umatua i leo sa u whamataranga. E tu sai fo le nei lao o warta po inga maua si o tātou atunu, umare ngang whaalalo. Ia, whawhaitere siata. Alo leo whai fo i tātou po kalame. Ia mua fo e la mole atu whawhaitere mo le avanoa. Whai e on la whamanino nisi vaenga. Ia, o tamata alo umanei. Ia, o tātou umaitas. Tātou te mai, tātou te ngā lului. Ia, ma tātou tautua. E, o wā ia se aimos tātou atunu.
Paua foi leo le tautua ese foi lo na ia tautua ia o le tulanga o le lakapi ia o le foi e fia tautua foi ia alon whana o le tatua. Ia awane iai se la ngona foi lea te tena foi se fina ngalo. Awane iai se la ngona foi lea whapea ua tatu ese. O mātua ia mātou te tātou te ngalue whatas. Awa iai ase se fia tautua le nei atunu. O se o le tatala lava noa. Tautua ai, awane i tātou ese ai. Ia ona tātou te alo lofa e tātou atunu. Ia mai se foi o tātou ai ngā o lofa talam tapu e mai. Ia, se o tātou atunu upele o Samoa. I Samoa, ia masau se tāwhanela o langi o lo mwhai o na tapu e mai. Ia, mātou te mia lava tau lofa talam tapu e mai. Ao alo ia tama whanau o tātou atunu mo le neva yaso. Tama whanau o tātou atunu na tos futolu leo malanga mai. A lea fai ma ave fua o le lua se lau afe o Samoa i Samoa. Ma le to a tele o lo e mpapa a au. I tu e whao nei lau lang. Ia mātou te malanga mia lau lango lango. Mātou te malanga mia le tō no whatatalo. Talo mai wālong whanau o tātou atunu. Ia, o le whai walawa le whare e tapua i leo leoa. File mu ia matatalo mai. Ia o le tautanga la malenga vai i tātou atuna si ata. Antua fo ia pau fo ile nei o le au. Se pau nei o le au e ata alo e fia matamata uma le atunu. Ai pau fo nei le au a manuia ia wale lei uma mea uma le atunu. Po a lava ni ese senga mani whawhitau. Ia ai ale lei. Ia ua toe le lei uma mea uma whanga solonga le atunu. Lua hafe los funu al wha. Ia le foi wa maua lunga tulanga na o iai ia le wha moe o stato tamaitai foi lea o le Miss Samoa lena awai atu i tulanga. Ia leo sa soa toi maltai tofitu talo sia ia le neiva yasu le tapo inga stato atunu. A tonu a manuia i o mamata le lei foi lua hafe lusu malfa. E le wha ngā solonga maltato malanga umi leo malanga i foi ni tau sanga siat. Ia ai o tatalo na stato atunu tapo ai mai. Ia o al faiva stato alo fana o stato nu ma fo stato nu neva yaso Muliagatele me uma ia fo ile ne ia fiafi mo na fo uma ele nai tu o stato tunu Mori fa malo mal fa tele lau sau noanga mātango fie lau sau noanga fa faia onga lau sunga le faia onga le tātou manu Samoa te to fitu lau sunga tu i sa mau fata Muliagatele Brian Lima ia ele to tau sula le falo ie lau tau tua ia Samoa ia me se fo yo sa uni folau o po mazania ia fa fulunga le tunu ufa mai so a fama maninoa ale so ua fo se fai nga malanga ele o iloa o la ia ni anoa o la ia fo ni se tap ia a wai mana ia fo ile langa o peau e tongi manatu lea ia matau tata ile taula awale fo lo ngole tatou au le manu Samoa sanga ia ne ai o le tai Muliagatele lo was soifua e lungo por kalame le to telefo ila tou e mori atu la tou lo faanga ia mala tou fa manuianga ile ngata lo was soifua o le tapenanga le masi ia le tatou au le manu Samoa te to fitu o pua fo i fleta te tele pesenga matu ile o ia o Samoa fo yo la tunu o titi faitama e sa pai lima ia e morio o fo iloto manganga ia ora matou fo ile fa manuia i tawala tu lungo le proklame le tau te yae au manuo tau faiva e pe o le tala le pa le tamo alo la fa mai ia ami walanga e au manuo o mala e au manu sanga ia ne le sauni fo i talonga i la so tai au fa i fo leva ia so matou tapua fa ia faiva le tomalo faleta le tomalo o so o ai le tapua inga Samoa fa mai pati ta oto lava ia e malingilingi alo i mata o tangata ia ilona afi ia matu ia muri papanga ile tua ia mataulangi matau le tou tapenanga ia wa fo ia se ai o le tatou no ia mo le tualo faanga le proklame le tau te ia e mara unanga le Blue TV le tatou au le manu Samoa le pulenga ai mai se o tatou tama fanau o le tau mo faia le tatou matanga fo o le nei tau sanga ia manuia o tu faiva manuia fo le nei fiafi fa tele mo le tava noa toi fiso te ipea soifua mai manuia ia fa tele set
Ne tele ne fia Whaafitai. Ia, ole tātou whaatalanoanga ma le sunga le whaiaonga. Ale tātou au le Manu Samoa te to fitu. Ia, ale sunga tu isa mau whata. Muliagatele Brian Lima. E atoa ia whingota na tau au mai lava o le neiva yasu. Ile mata upu fo i o lea ua la walunga ma whaatalanoina. Ele ia se anganga a mea inga ia kako mai whenka ko whamasingonga i runga i. Se o ko se. Ole atu nuuri nei. Ele ai se anganga. O le tautua ma le au unanga. Ia au mailunga le kala lea. Au mailunga le mananjo lea. Whaali mai se tali asia. Whaale o akuru whasea ai. Io e tali mai la whai. E whapenga. Ai tā si arikanga kai eilanga wha maungi. E kasi arikanga kai eilanga wha maungi. Ele o le wha masingonga. Nga o le atua. Nga o le atua e eilanga wha maungi. O tātou. O tātou uma lava o tangata tau mawhai. O tātou uma o tangata le ato atoa. Ioi. O kākou o kangaka anga sala o kangaka i le ako ko amu ia oe. Amu ia se o loo mafuta mai. A ole ako akoa i o longa ola. Ioi. Amu ia oe pe afa pe o oe le tu ai ngā tangata e le i la e le pona. Ioi. Esa oi le launga. Sa le launga le sia uka manga e oso marco inga la fe nga launga. A le faro ngonongo le fa fingi. I kala le fa fingi i fai mai au kala mai. Ora kanga karinga i ora makuale e ke fiu e su e le i la e le ponga. Nga unga koe oso wha alua mai awa nga mea wha mai. Ioi. Wa umango wha yaku, ora kanga karinga e le i la e le ponga, ai oso me marifa whawhinga mai, ai la wha la wha. Ioi. Tato turu maloronga. Tato maloronga lea. A foi mai. Kako mai la e se isu e boi whawhinga. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pasifika Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
project of your life. From interior to exterior, you can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the ColourShop in Matofili. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taimolo wajile ua se furu mare tolu minuto te dei tulai ono ile tautua fa wa wala Blue TV a besor proklame o le tauta yai i le nei vanga le fiafi. E uta reu pena mata go fiele proklame asia ta lo fatu matou nei o lo senga I Manuagatele. Howard Building Development we kai manga io. Mole tolo faanga mo si vaenga la le mafuta mai ina ile Harvard Building Development mo Tautai Manu Samoa ngata fo ile o porkalame ia sunga ya e uta rupena mai la to umalama se fo yo sa watu ilo mamwa taro fatu fo ile to famo to poa siuka aka Motorway Cherry Corded one porkalame sao de le ya kamikio fo pa kamikio de nga ale lunga a talo fatu fo ile sunga ile ti akono ia Cornelio Vaulico le mafuta mai fo ile nei vanga o le fiafi ai me se fo I o tato proklame ia ole maenga na pe no fa tuai e taua me tutupu e taua fo I manatu malangona fa mai le sito ina awange I yoki kuangi mangaku mangilangonga ai o soifuanga fo ile nei o le fesilia malona tali pe ka ko ke marilie iai pe ka ko ke le marilie pe fa mariinga pe karinga pe le karinga e taua ona ia se tali o se fesili io o tulanga foi la ia wa ta o mai ai o le nganga no I lava ina ia fate ai vai aso nei ina ia sao yalo masao I manu ia a tau mo fainga le tatu au le Manu Samoa io o isi akaimi e se fa ko pele mele ro mafofau o isi taimi e ile kai mi fonga le sa wo se me so ro kai le time le kai mi sa wa ya o e ka mo me lo kala e ile si kai mi e tu sa foi po e pesa o le message ai se se le kai mi e ka ke fa ngoa ya la ri ngola ola tala le kele yo ya vai kai mi nga uma mai le fiku fa ko I foi me mo penga fa sa wa nga kai mi e le ka pe nga ku kamar vai a so fiku ha tu I foi Oi pe foringa mai o isi tangata le lato timing le fainga o mea ia. It's so sad and in the way. E ala inga ka whaiak. Ere kele yoro kai mi fonga le nga umai matulanga sauanga i kirisi masi mai si me tongi mai loilunga mea ia. E nana o whaiatu. Le anga ia uru ta whenga e sele futia vai si ngano. O le ale winga o le tala. Kau ke manga nga au uma. Ia le leima fau o kamai e saunga ka alo. Aua ne I faalape lapea, aua ne I se mea e kau lape lapea ai marua ngia ai ma distract, o whaperkangia, distraction. Ai ia tau la I tasi ma focus o lato ma fau. E kau le kaua. Neanga o kako umai manga nga o e wange I peo le ruru e lele e varo ia ea. Sari ka mai kike le lulu e lele ma evaro ia isumu io awana I peo le lulu e lele evaro ia iao leanga o Samoa kasila le me ia manga kua a o ha o le fo I me ngai na yo tatu tama fa na uia te lo fa tu asitala me na o le uso le a lo winga la tala isi leanga isi me au mai luma I le kaimi fo I lele la ku po le mea for the sake it distract ise mea io ai mana tua fo yo ka ko Samoa ma tato wa tunu o Samoa le o mamala o faiva fo ye masi ai la pela pea ma le kapua ia ele ilo pe ko mangia o le ngangala na ya le no to fa yatu ta tele lava fo yo isi me fa pe mai ma we pe anga o so me kai mi o so malo lo ma so fo ye ka ko o fa ma so fo ye I fa yengi ele o saungi ngai ka mai ta longa ai uyo le fa fitai tele o lea ua toa, taro si ia. Samoa lea tunu pele, ka kia loa ia mea. Ua faali le fina ngalo si uso ta alo. Sa ungoa mai fo le laka pi Samoa ea le faurulunga.
lea ua tau walunga le fina ngalo ma le saunoanga le fionga le sunga le whaia onga le Manu Samoa. Tātou ave le yuta e peo upu e masania i le atunu. Ia pule le file mu lo loto. Ka kofo i le kuku mai kua makau mawhaia e kau ai maa makau mawhaia e a. Ia, tātou ave rola ia kakia lo lea. Iyo e. Tātia lola ia leo lea mata upu. Walanga iri o whaapea la ka ko pisa ai o ave ngi wha masingonga o ave i fiam lea i masengamea. Na ona wha leo mai lava. Ia ale fo ua maua ia tūlanga. Ia ai ia wha manuia lea tua tamo whainga le tātou au le teito fitu. Ale Manu Samoa. Tāro whatu to telo tātou. Mana tua fo ila. Koe fo i mai leo la utalai i le tātou vaenga sa tātou wha mua muai. I le kilipi le sa autu ina antu i lunga e tu sa ai o le tali fo i tau. Ale fionga le minista o leo. Le sa ia tali ai. E tu sa i fo i o le fesiringia le tō whale ingoa matua ia ale. O lengo ukango kusi lalo vaenga o le tali mua. Whaperesa ungoa ngan mingiska. Ua uma na whaiso e su e ngā leo. Ie uma na tā ua suafa. Ile ma tā upu lea. Ola o fesidi. Lea e ku kasi are kai miringei. Langa upu ia na sau noa ia ile fionga le mingiska. Ua uma o na whai sa ili ilinga a leo po osu esu e ngā leo. Ie uma na tā ua suafa. Ile ma tā upu lea. Lenga mori ma waisam ile maliu ku au. O le fesidi la ilo uma fau. O aina lenga su esu ea ia. Walanga o suafa ia lenga ka ua mai. Se ivanga ngai. O lea e meaning le o lea fito i tonu le a. O le fa singo o sau ngoanga le ane mingiska. I nisu esu e ngai le kaimiele i sau sea milungo le media. Ai manga kua foi. Mana tua mai foi. O le saunga o sea milungo le media. Ngai loa ai ere ko akele suafa. O lea la e fesiri lo uma fau le saunga lea. Ua uma na faisu e suenga a leo ie uma na tā ua suafa. E winga re keisi lea. Ia, mawhamai ai. E le lango inga e leo. O lea la lenga pi ke ifo ilele. Wa anga le sau ngisa e mirungo le media. E le iloa masila fia uma e saa moa ngisi wafa o ngisi o lo kauka uai. Ai nga paua suafa ia nga amai e mo fake pages. Wao ila leka kere o lo au tele I'm confused ili whawinganga sa uanga sunga ili mingiska. Whamai. Ua uma na whaiso e suenga a leo. Ie uma na tā ua suafa ili maka upule. Ele i ka ua mai ele i ka ua mai e se milanga mori mau. Se masalo mianga o vaele. Mala auli. Ile soanga o ku au. Ele ila vea mai ngoa ia. O le fesiri la le fesiri elo o mafau. O ai la i ngoa ia le sa ngoa ila fiongan mingi skafa mai. Wa uma na su e leo. Ia ila ko uma. I ngoa uma ia nga ka ua ni mori mau. O ai la i ngoa ia nga su e. Nga pau ai ngoa ia o kei roa ya uleanga o au no ufaatala noa ina le tamalea. Muli mai leo isi video a semia nga rufa ia masau ma isi uka ingoa. O ka oka ngiuka ingoa. Ai na pau ai ngoa ia o te tala noa atua ua tonu le sa whaia le whaatartala noa nga. Pea whapea o whakara ngoanga le refer uma mai ai. Le reference uma mai ai so se siale ku ilunga le mauka fongo masau ngoa. A whai o le whaatatau uma mai le whakara ngoanga sa o whaia. O le fesiri la le fesiri elo uma fau. Nga pau asu wafanga ka ue se milunga o le whakarangoanga ngei. Nga o kuloua, nga whaipura whanaka koru o le ala. O le ko alua o resi whaipisi ngisi, onga o le mori maua lea nga mai le ala. O le kama mare keinge nga sava vali mai i le whale o le ala, e whaile ofufo mai o lesi.
O le leo e suafa ia su a Samuelu, po Samuelu a Jeremia, sorry Samuel, Jeremia sua. O le fale insingia i vai usu. O ngifo aulo e fia. O povi. Ioi. Ka au mai ei masuafa o komesinga. Koe sila li whakarangoanga. Ngai lau mai ei le lisi. O le fesili la le ilo mafau. Ioi. O le fesili le la e kau confuse koe sia ka kouamio. O le la ua sau noa le fionga le mingiska. Wa uma o ngasu e uma. Suafa o nga ka ua ele moni mau. Ai ri ka ua mai la auri ma pa ua me ngana ve mai la auri ma olo o le tau pulenga. O le tau pulenga ina ia fa o le o ki fa ko ngoi le fai. A fai la o le nga ka ua mai suafa o komesinga e o ia iken kai o tulo wata ua mua o le nga la ve uma mai la vai le moni mau lea. O le fesiri la le fesiri o mafau. O ai la o leo nga koe su e ai si leo. Feku. O ai la o leo ia. Nga su e Sam. Le ka ua koe ye Sami ngo o leo. Ai wha makara o ye Sami o kongo nga su e nga. Tatou tala noa ai le i mea mangingo ma mea mama. Whakeka inga le lau whaku ngela ukana le ya o kou. O le mato whariwhainga ruenga ingei. O le pule o le mako whariwhainga ruenga. O le tamari e suafa ia fui mono anae Martin. O aur kama whaasala lau. O misa lea e whaia na mako Jake. O le mako producer. Ia ma Ryan. Like leading ar vaenga le producer. Ar production. Se o loke kau wakua le scenario lea. A whai ngai e sau ngai se si whai mere complain. A sau se si e sau e whai mere complain il mako officer. A e o whaalongolongo aku kūrei a whaatonu loa au e mako pule. Ia, kua kuia o e ke kango su e fore ringa. A e a o whaalongolongo aku ngai le kala le mori maumai. O le la vea ila upule. Kurowa. O le sau kakale sau mori maumai whamai. O le ango uva ailuma o le ai se ilo e lau pule le lole le ainga le whare o loa lale. Ioi. O le sau le mori mau mai o lau pule le o ke wharongo kunga le a whainga kele le mere. Ma lau sui pule. Ma le si au ma le HR ma le au vaenga le a mako umala vai. O le wingara lau kala. E iei se wha maongi o le su enga le lau whaia. Wha maka e iei asinga o wha maongi. Knowing. O ka ngaka ia lea ua ka au mai ka ngaka lea ke au o le pule o le ona e onga le kampangi o le pule lua o le pule o le HR o le accountant wa o mea umanga le ile le official le kusia ko ngai ro lima ai ko mai ngai ia ke au nga o se sikanga ka singia fa ma tau le alfa ma ongi o le au ka ngoi fa su enga lea o le upumongi le la ka o kingo o le upumongia nga uma ua mai le kua o skanga karenga sa we mori mau ioi nga uma ua mai le kua ai vidi mai ai vara au mai la pure kongo le official le suele li pure nga le vidi mai ya siata ya o le ale mea nga sa we kamaranga nga o ro ko kong o ka usa o ya mariela o fionga o le sa le ri le ka uma yo o ele nga o ele le nga eso ia le su e ruma ile o e kongwa le nga ka e mori le ainga kulowa ioi o ele le mai ele fai kionga o le ala so ma fau o fe o le a o ye le maka o pure nga sau le nga e ku mai sia ko inga penga kau ko mai sia lo makua sau ka mai o le a sa unga yo inga o le a fai o le la ka uma kwa ya auto bana ngai kau ke fia mama fu mo fia mi ko o le upumongia e makua varia ngo sikanga karenga fiu le sau e media fiu ioi e lo pe ke fa kwa pe mera pure ya alu e fai lau case nga ma ka penga masu isi unga ruwe
Iyo. Ele no pe uma nga fai aku laka skai le ai fa pe mai. Ya. Aru mo mo ai le uma le fa le so e ngolo mata. Aru mo mo so se un halu nga. A mo lo nga ka ngolo le fa au. Iyo. Or ko inga ka nga le ke vai ko a fai la wo uma nga fai le o so nga. A o tangata la walunga ie fa mai le mori mau ar kamalea. Le arua kuai le nga ke nga inga. Ia wara upunga. O lai loa e pai, o lai loa e la fai. O lai wari inga le musu e whanga ioi le whai ngore keisi lea. Wa ke le a la le. Ioi. Ma kwa ke le a le pi onga ma le saong le ma le pi ongs le tau te ui anga iai. Ia e uio lea. Manatu. Whata alolo nga i o le kapeneta. Ai o le fesiri foi. O ko iai se malo si anga o le kapengeka. Lea ua kali mangingo o le mingiska. Ia, e tasi ala le fai totoa le susulu maile la e kukungu le melea. Nga ore kasi ale fai kokoa le susulu maile la. Toe o le private prosecution. Ia, mpaunga ore fai kokoa. Pe a fua atu. Ia, ile forasanga le fionga le mingiska. E ui lo utari tonunga mau tutu. Sa le tatau o na ia talina. Sa le kakau o ngai akaringa. Sa te tau ona ia sau noa whapea. O le mata upu lea ua la ngā mai e sui o whale ata lua. O se mata upu e tau o tele peitai. Ua noa noa tia o lima. Ua noa noa tia o lima. Kari kongua ngā renga kari e le whamasingonga o whangua masuafa. Lenga kari e le peres keinge ma le whamasingonga. Kari anga ia le au waa. I le keisi maa whenga o le kari kongua ngā maa fua i sea. Leanga ua uma o na whaia le whai unga mua. A o se whai unga foi. E ka kau o ngā aloa ia e maa kou le whai unga ngā o le ongo kolu. Therefore, I'm sorry, my hands are tied. Why? Mua, o lenga wha se e se a umare keisi lea. No winga lawa fionga ili ngoa matua ale, e le mawhaingo ukariaku, leanga ua out of my jurisdiction. Yeah. E le o toi iai so umaro si anga uti toi tali atuai, leanga ua wha se e se au. Ona e iai lo usotanga o lo ukei le ala. Inge i meange ua whaiaku sa ukadi. Ona fesiringia lea o lo ufa maoni. Ia. Ala le ua kula imai. O le mea kongua ala ngā le ua kula imai. Ua makua i fesi. Kulo ua le fionga le mingi skai kwe le whaiaku se siku. Leanga o lea la ua happen. Le fesiringia le kua kele. Ke lola uva inga ngale lai ngo makamaka kui le lai vale ale makangaru o ia le pale mengi. O le kaimi mua le ngo va ia kua mu fa solo a ko le li for the reaction i lunga. Le ai mase lima makua mase faku se kasi. Ai nga o falling a fake. Yes, the most angry face I've ever seen. Leo ke kalangua kwa uia marfa mai observation. E kanga nga uva ko kango post ai lunga me nga. Ioi. It's the most angry faces emoji I've ever seen. I se saungoanga a se mingiska po se sui mai le fast. Yes. O le ana le na ata tau mo moliak. Ia. Karia e ko fionga. Leanga nga fili aku o ko ke ako e faile finga ngalo le tunu. Nga fili o ko ke ako e faile finga ngalo le tunu. Ele o se finga ngalo e ngausi aingi ku la fongo. A o le finga ngalo ina ia su e aile a me tonu. Ya, nga. Ai talo si ia. Ai tauru. Ai umai. E mawai le file mu, ai e mawai sa orkonga, ma mawai le wha maong yo mengi esu. Yale na,
Para tu fo te urunga le tatou programe ne vanga la via fiel tu te ya. A manu fai varo tatou tu no ule ne fiafi. Ea me se fo yo tatou fa tel noanga o le nganga la vai. Ea ina ia toi fa manino mo fa mala matili. Ai o le fa soar nga nge fiafi. O le fisili lava nga o le aso fina nga lo Samoa. Fa mata sa tauna tali le fionga le mingiska o le o pesa tauna fa pasi. Leanga o lea lava nga mangingo le forsanga ale malo e taula mai le sui palmia. O le afa me ese ia mare maka upule. Ma o le maka upo ile o le a mai le loia sili. Longo wingala o le fuoka koilo kui o le tali fo ilea ale loia sili. Lea e whaatanga nofo lava le loia sili. Peise tangata i leilo tau tala vātu le whaafonga le tunu. Ai whaafikaila. Longo winga o le finga ngalo le o loia sili. Ai se vaenga ka ke fia ngau o ia ko fionga i kau ko kofia inka ko loia sili man kanga ka winga i kofinga ngi. Se mai fo inka ka le ring fa Samoa. Fa koi fo. Au fa uma kwa benga. Ai ko kofia inga ka le ring fa Samoa. Wale la va fo ila kungu ai porfeu ma ai sai mingi feu i fega ngui ngi kangaka. Iyo. A ole a kap ia kunga i ka mama ngai ki nga ma ku fia mala mala fo. A ko ngole ala le kau ke kakari ia sa fo lo ya siri ngang mai. Iyo. A o tato tunu o Samoa ile o se kungu o American Samoan o Britain Samoa o iyo. Asian Samoa, no. Ele ko ya ma se Western ni luma. Wa no more Western. Mole ko yese upalangi nga wa umanga nga kiringi ese kai wo ko nga yak wa kiringi wa no more Western longo winga. Awonge ko yengi ngangu ya mea. Iyo. Nga o Samoa. Ma lo tu to Tasi o Samoa. Ya okay ro polisi va ngale por me ola ka o me se fa Samoa le leis ka ko lo ya siri vede se ka ukali me ngai me ai a o to pole ele ko mo mi foi sa nganga ya tau ele ko mo mi foi sa nganga lo ya siri le o kali mingiska ya fa yo la u kali ngare u fa leo le fionga mingiska ya esa ai la kuila ele o sa ukala kala kuila pang fai dungo dis program kasila ya fu ele o di yonga ki voko fa pe me la ukala ngor kala nga fai kuila iyo a umina leo mai tala no mai male tali mai lo no winga ola ko kongi ya ai o fingi ngar winga ya ta wodunga le tato programe le vanga le fiafi a wodi tiele tu ya tato filo ila so tayao ya il to ya so fo yo le tato programe ya mai le fiafi il tato ofisa utu e Manukau nei a seta fre marupio voliko soifua mai manuia